Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. So everybody moving out, we're jamming the love. So it's in mind the crazy love for diamonds and pearls. So praise it to the king and we are one for all. So reckon now we're jamming, gotta do it for love. We're jamming in love. We're jamming in love. We're jamming in love. I said, Lord, now we're jamming in love. We're jamming in love. Mana tua le amatanga ya upu mau loi mata na
e whai mai e le ai se unga o la tā mawhutanga. Wa e loa nei leo langa, ma ua sui fo I o lo uanganga. O nei mau mea na o mana o iai, ua le lea uma I le ala. Sila mai ia. Talofa lava le pa ia mawaluga o le whaafonga tāpua I o le tātua tanu wai mai se fo o lau sila mai mo I le nei fo I tai ao o le asotonai o le asotonu le nei o le masida o ai so me o le asotonu nei o le masida o Iulai lua felua sefo ma le tasi ma le whaamoe ia o lo mawaluga le lofa ma le anga le nei o le tātou tapa au sini le lagi I lau tau soifua ngalue le soifua tautua ia ma le soifua au na fo'i e le ngata I le tua whapena fo'i tiu te mawhaiva alo Filipa e masadia I o tau whaiva ia e whapena fo'i I le tautua aitau malele o loo tautua I tangata lau tele e me se fo'i o lau tātou lava tunu pele I Samoa ia maloa fua tae ao o maua ai lao fo'i le lofa basula le lofa o le tātou tapa au sili le langi te mailo tau soifua ia ma se malo se foi o le au no nei o tātou toi whailoa I ai foi I le aso fau wa whai e le atua mo oe ma u I le so le matango fia o le mamana o ana ngā luenga wha le natura I le se sulu foi o le mata o le la le nei tai au ui na malulu ia e whapenao na mafnu whana le lofa o le atua I ana ngā luenga pa ia sa whai a mole tangata soifua Whatalofa tuai, whamalolo soifua manuia, ma le langi maa. I le lolo le tātou tunuu, ia ma le lawe loa. I ona tūlanga whalupe, o pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia ma mamalu wha le atua, ia o mamalu fo I wha le anganuu po le atunuu. Ia, a watama ma ainga fo I matama, ia e mwese fo I le whalu usonga, ia tu bua mupole, o I tu au mala taua ai le taima le maa o fonti o tama le manua tele ma to o le fale ula sa ole masale o mua ma le lau niu na sai lua ia wha peo foi fo mai tu langi ia ma le paia ia sua ma le vai whanua ia e te nane foi le paia mawalunga o le fale anga fulu ma le la au nā mutasi ma le nofa ma pu ia te o tu mua le motu ia tuila ma manua a malo whaftai le tāpua inga I o tātou uso I manua. Ia, mali tu sai, ia ai whatalofa I ata uele nei tae au. E le ngata fo I tamam tina mātutua o paanga tō tino ia alu nei tangata, ia ai whapena I le lau tō fo I ngā ruenga lo whanono manua I le tua a o alo whaiva tama whanaua le atunuu I so se tiute, ia o lo whasou wai. Ua to tofi fo ia lo tātou o tunu. Whatalofa ma wha malofo le soifo manuia ia te utau o lo mafuta mai lunga le api o Foringa, le Facebook page le Radio Samoa, whapena fo I le tātou YouTube channel, ia o paanga tō tino le nā le siu whongo Samoa, a mwese le tātou porklame, ia so toa na I umolo tuli au pūpea. Ele malu le tunu o le ngata I New Zealand nei ia whapena fo I tunu o mamao ma so se tafo le lalorangi ia whapena la fo I lo tātou lava tunu pele Samoa aisea ia langa fo I o le porkalame le nei o lo o whaingoa o le Tanoa Ava e te mawai le sao le ai ma se mea whaapi o pi o e te mawai I le tulimanu e maua o ma o le kulimanu ia le nā whatalo whātulu tātou. Tanu, le nei tai ao, nisi foi o lo o asia I tātou, ma isi vaenga ese o le tunu nei, ia, ona o le whainga malanga, le mariu ma le oti, o le whalau pa ia le tua, le isi e pule ai, o ia na te fua ai, o ia foi na te toi ave ese, ia, whamai o le whirangalo whaito tasi le nao le tua, e whai le pula, whai foi le moto, mwhata whea pulu le vai, ia, ai le ngata I lea. O loutou soifua ma so tātou ola ia o le soifuanga lava pule e seo no le whinangalo whaito tasu le tua whamai o le tau I velo I le marinoa ia ma o le tāfo I le apo ia o le maa e tongi whatoto I le moana o le pulu whana
e le alofia. Ia, a matue fo le whaamaisenga, whaamawhanwhananga, ia, ma whaamrianga, ma moonga le lei. Ia, i la tau o lo o a afia i le fo i lea whaalawelawe, ma le whaalawelawe, o le walau pa ia le atua. Ia ele o so tātou loto po so tau whina ngalo foi. Whina ngalo lava lea o le tātou tapa au siri le langi. Ia o le tūlanga le nāe ma tuai a wha maisenga foi ma wha mawhanwhananga o le nei tae ao pe a whai. Ia o whiti o lo tō ainga o le kalesia o le nuu ma le mawhtanga i le ao pongi sā i le wala au alo tātou matai le langi. Ia, lau tō au na masari Savea pesta ta ma le langi leunua i ali i se Iuli. Al Harrington tu manu vautanga lo matua muritalo la vea. Tātou mafuta fo i mautou le nei astronai. Ia, se ipa ia fo i le kaimi e whaamari e ngai lo loko. Ai le o kouwhinga ngalo. Ia nga whai leo la kako kalo whai u ma kako ka ape. Ala tātou uo he tāna ia tātou musika fo i ole astronai ia whapea fo i nei tātou whasalunga whapisnisi o whatalanoanga fo i ma tama whanau o le tunu o ia lātou watinae ma lātou pisnisi o lo tautua i nai ia le tunu. Talo whalawa. O le vi ingole na o le tua mai le e whaka asa I wiri. Ia ua whaafta iei le lofa mole anga le lei o le tua. I le nei fo I tai au.
Ya, o leo ua maua lea vanoa so ta ia tuai le fionga lea loli. Ngal malmana, tai ngal malmana, ia whapea fo i le ia maulunga leo whainga luanga le G-Mana Wholesale Autos. E lona malai, ni niva mapuni ala waa, luas fuma le valu Atkinson Avenue, i o Tahu, whatalo whatuai mo le ngang whalualo nei tai au, whaftitele lau fionga, o leo ua mai ana ava mua le tua le tātu ava, Tanoa Ava le nei tai au, ia tapa se ava. Ia tau mafa se ipu i lau fionga, fio mai e le mauta nei. Ia, whaftai fōi i lau fionga, whapelai fōi ma whapelo i le nei tū lau le aso, whaponganga Samoa. Ia, tau te fōi se ava o te ona, tau no fōi lau fionga le tūlanga wa iai. Ia lava, wa mua fōi le nei aso i lau soifua ma lo uola, ia mai te fōi le soifua le tātou wa tinuhu, lau tātou au lia le nei aso ma lo lava i lau fionga, Savea, ma lo le tautua, tinuhu di paia malmamalu si o tinu pele ma lo le polau. Ia whawhilo e tuari tātou nanga le nei tūla, Savea ma le malwhaola. Ma lo whawhtei tele o le teimi e tā ua tele o te loa o asto nai. Ia e pisi e lava e le ngā tau whawhiu fianga, o le ngā sesenga o tau mawhitanga e tali i le tunuu, pe a whio atu i lau malai. Ia, a o lea lava fwoi wa mai le teimi tā te whaasoa ai, o wale whaafonga a le tunuu i tu e whio o New Zealand, ia me se fwoi i le mai mua mai le lalulangi i a tunuu i whafo. O le ase tūlanga o iai le tāpenanga mo le nei fwoi i tai au? Whaftai, tūlanga lava pe ona masani iai, mo di fōi whamalo ma le whaftai ai lātou, mai lava le tai au, e o mai lava le tai mili nei, o lo whapena o na lulu e pēr le tātou au whainga luenga. Mo le mawina lava, ele lima taitaina lava fōi le whafonga anga le tunu, sa mātou whamtalanga, sila ilungo le tātou Facebook, o lo whapena, mai lava le tai au, e o mai lava le tai mili nei, o lo whatu mudia pēr le tātou ofisa, o i lātou o tāpena ina lātou sign up, o nisi fōi lātou, i o lātou tausanga, o le whatua a mata o na tūpātasia. Ia, ai o teimi nei, leo vai atu o tau mai le fionga ia le malu, legend, Semo Setiti, ia o sui fo le tātou Radio Samoa, pe a wā fo i le whātira ina o te tasio po kalame sa ngā lue ai le tātou po kalame le nā i le awauli o i le tai au, le sunga po le talainga i atiatia, pāpena le sunga po le fionga ia le malu. O le aso le whātira ina i nei le tātou se i fo i lea, sa manu malo i nisi o i lato e toa lima. Lena manu malo ai a tātou tickets mo le tālonga i le so a Savea. Ia, le lau tau mai sui o le tātou Radio Samoa. Ia, e tu whaina tātou tickets nei. Ia, e le ngata i lea. Ia, o le whapena foi o na whailua i mai lato na wha manuia ina i le tātou vaenga na sa tāpena ina. Ia, e le ngata i lea. O lo whapena o na whaatia tia le stunga ia mai papa. Pe lava na sirafia. Ia, o le tāsida o stui o le tātou a G-Mana Band. Wa o lea ua vai luaina i a tātou band te lua, tātā lisi vaenga i lisi vai aso i a tātā i a lisi tusa o le tātou band a toa le nā G-Mana, lea wa toi tūpatia le tātou a paili, i a o lea la ua iei fo, i a pena whaafonga mai de, i whafo i le tūlanga lo pa o mai le tātou whaili, a o lo whapena fo i o na vedela le papakiu, o lo alu lava papakiu le taimi nei, lau fionga Savea mar whaaloa? Malo whaaftai e peo no whaatu le teipu sola. Au te iloa le leila u tali malo ma lau tausi tupu ma le whaata mali i le tunu ui so staimi e taunu wai lau malae Liverpool ala waa e te le alo ta mala. E lisi vanga ta ua lea ua pe o ta tai e ia whina ngalo tangata i lau whautuanga pe a o fo le temi tatu whaasoai. Wo ese mai te ngata le whaata wino mea ia e mo i o lai whaatau lava le a fo i le second hand car used second hand cars ai pe o me milo tangata e o whaatau le taava le fau lava ngalumalmana ua mafua se ale la ngona il taimili nei ma o swinga fau le i whai unga i whai o tātou tangata. Paftai, pala i tele me o ele saunanga po lau pafsiri lau fionga Savea. Mana tua foi o soi fuanga ia nga i lumba. Ia o pela van masilafia i latou o lo i latou maota o tātou fale maota foi. E alu lava i luma le veli o lau fale. A o neme o tā vale. O le taimi lava te whātau ai e o le bese malpa. Wa pa u foi le veli o le tā vale lea i lalo lava whātau inga. E le nala e fuafua lai le long term o lau tā vale o lau tutongi. Ia mal tūlanga o lo e whātau ina ia tā vale nei.
wa sili atu ia te oe o na whaalu lau tupe I tātou tāwale fōu po brand new cars. E lo whapea fōi lau whapea atu ria ngā malmana a mena o inei lawa sa whātau wai lau tāwale fōu. Pea lawa fōi o e whina ngalo ia I o whapatau sau tāwale fōu. E sili atu le te leo lau tupe whasao ina I le taibi lunga pea whai o tala whea ngai mamana o ngolo e mana o mia mō le tāwale. Pai le se winga te ale fata ole tāwale fōu. Ia mai le whaina whao ngai le hainga ona na ale lua no fua ali. Mali. E fua ia ngai le tūlanga olo. Ia ioi a tātou piki apu. O le tele nao ainga wa ngai mai nei masisi sila le fitu no fua ale tātou mahindra. Ia ai to e vai atu le lua te su fitu male. Ia fatu su sātu. O sili e fata ole tāwale fōu. O tu sa lava tau o tāwale nei. Ai a fua lai lau tupeo. Mole toi patetainga a mape toi trainee ne lisi lima tausanga pol tolu tausanga ai toi upgrade lau tāwale e te lele value lau tāwale te mo ina tāwale fou I lo se tāwale twai lena e whata wina ia peo se whamamama lata maile na ia alo ia ina lava le finangalo la tau yo le atunu I se la tau fui whamamanga ma se tūlanga sila iai. Malo whaftai, o lona winga al saudoanga I lau whionga ngal malmana o le tāwale fōu la leo wa whātau, o le si tonu le whātau sanga toi trade in, o la lava e te le lava le value o le nā tāwale e mwhai o na toi whai ilis tāwale lunga, o le sa o le nā. O le tūlanga tonu lava nā, o lo lunga lava le lus furu afe mwhaina e toi ngai lunga te mwhaina e trade in ai. A e whātau al tāwale mai tau sanga mai lalo. O le taimi lava e te anga iai mai toi foi mai foi. Ua pa ua I lo le tau le tāwale mai fufanga. O le tō tere lau nisi o ainga e mana e foi. E lei lava le malama foi le tūlanga le nā. O le whaupunga lava le o le tāwale nā no whātau mai whāsuru afe ile mai oia ile I whea ma whea. E le whapea o le ato e trade in lau tāwale tuai I le whāsuru afe. E le whapea trade in le tōru suru afe. A whaila o le tāwale o le lua afe. Spuru ono e whātau a trade in le lua afe. Wa tōru pe whātau sanga o le tāwale. Ia e mauti noa lava e laki ai mo le valu afe fitu afe mai tāwale tele. O tūlanga la na Savea le si senga. O le whātau o lau brand new car. Ia ma le tāwale. Ia o le aunga lava o mea. Ia o ngā mo le a inga. Ina ia mawhaina vatwhao ngā tonu lava. I se fufuanga nā laina mana o miel sa. Malo whaftai, se rau no toi vesili e tūlava e le tūlanga lea o le tā ua. O le iai o le insurance o le tāwale a o le I AVSA mai tonu o le lotoa. La le tāu o le mele tauna whaamanino I le tātou o tunu. Pa te tainga lei lava Savea o lo mota. A whai lava e le essential o lo mota. E tu pues whala lava tu low lava. Ia o tātou sira whiare lei ava o tō uivanu le lease le ni matulanga uma lava. E le ai se tūlanga te mawhai on toi whai ai. E whape nā fwoi lalo sa. O le paule tūlanga la o ye pea tūlai mai se whale tonu pe se tūlanga e a whaina lunga le al tele. O lo ti ngā ina le tongi le si tāwale a ua o lalo lawal tūla whono la tu tuli o tūla whono. Ia a o le la le se tu pe whailau tāwale. O le anga tonu lava e le ina whamalusia. E a tō tero I la tō ele tūlanga fwoi le se wa lima kausanga o kongi ngeme o insua. Ele ai ma se la vea. Ai kipi akle insua o le si masinga la vea ka vale koe fwoi mai. Te koe kalangua kwa le insua se. Tūlanga la na o le taimi lawa te tau fiai o le taimi fōki na ua mai ai le konkalate lea po le ia inga le na lua saini ai ma le tato insua a o le aunga lava o lo puipuinga lea e le whasauina o lau tupe e moi e le whapea e te mana o mia le insua e taimi uma lava ai e iai lava le taimi e tūla I mai es whawhitauri e lavea iei o e le insua ma whalalo sabe Malo, whaftai, o na winga ele mawhai o na whaia le pou le nā o lo watu o I pēr ia le whautuanga le atano file insurance ia ai o iai fwoi malasa o le tonga o le tangata lava la tau ia I lana whai unga a o le mesini na file insurance a o le I AVSA tua mai tutonu o le lotoa o le sa o lea o le lalo lava tula pono whaia inga whanoa tupe po finance le mawhaina veces tāwale e au normal insurance. O le tōtele lau I la tātou ia anga I mai le cash a tātou tāwale. O a tōtele fwoi la tō wato e anga I mai matoe a iai le whinaunga fwoi lea. Tātou antu whaia le insua. Le ai. O lo I la pe lava na maua tonu lava I lau saunanga Savea e ia te oi lava le pule whaitalia. Po le a le tūlanga mātou te tāsanga tuai, matoe whamana tuatu le tā ua le lau insua. Ai musu ai lava oi. Ia, e se mato mea whain whai. Ai, o pau na wal tūlanga o le whautua.
ai wa ia ila to o mai ma to finau mai sa tau lava na to fail insure le ai le sa tu atu le avanoa na sanga tuai a to tele para di si fa pe le la wale transfer la insure ta tuai ai le la wale fa la we insure ai tu lai mo fa le tonu to ya ngai mai lo ai a sai ni la tar sanga masse finance e le ma fai ona e a be sei na ta vale pe ale se insure wa o ya inga na fa finance malo fa tai fa fonga ba le tu u e tau mate po ai la malo fa lo ngi le tao yo le fionga le lo ngal mana tai ngal mana le pule le tato fa le ta vale le G mana wholesale autos ta se ese ba le fa le ta vale le so a o le a e fa o popo o ia i stei mulmuliane o lau fionga fo i manisi fo o te mali i a o fiai mo le konsulo le tatu malo Samoa i dei New Zealand o lo o tau tutu fatasi lango ina le talinga malo o lo o fionga i nei tatu mo le tatu au o le manu Samoa mo tele le au uranga mo le tautua o e so di pea ia matu mai fo lo tau au iai saudo e tusa ma le fa mo ma le ta longa le so lango ina fo e lo fionga ji mana wholesale autos ngal bon mana Patai ole pau level fight tenga ina ia manino pele mata le vai vai tu lang ina yo mai se fight yonga mai le tatu pulenga le radio ale tatu manu Samoa ole el o yai se tatu wa tu langa sponsors o yai ole tu langa o yai pe lava na saunola o fionga tu lai foi tama fa na ole tatu wa tu e lango ole lango le tu langa o yai ai o lo i lalo ta inga ale fionga al tato consula le fionga ya fautoi fatia lo poni ai o le si vaenga e mita ile nganga na wa ile tausanga nei le tu rai mai fo inisio o tato company fo ai le ngata ile o le tato radio sa moni la mai tausanga babai al tai mo le o so tau au wai le tato nanga ale fala putonga le o ta o le lango mo tato manu sa mo por komiti le mali tato radio Samoa le ona ile fa mo fa tai to ile fionga ya le malu a semo setiti o ia le na lo fai masu ile tato radio Samoa i to tono le tato maftanga le pol tato a committee le fa foi o le lango sua ile tato au i mo le tai o vai na pe ona yai o le na o tu lai mai il South Seas ile fionga ya tuala Victor ya me se foi ile Alainga ya soalo, ole soalo de ma dokta Iloilo, ole tatua maketi Samoa, pa pena foia ere tu tau faidole tamali ya le pepe talai, ole tatua talo favalcha, o tasi o tamali, o lewa ngalo due fatasi wal fa moi, fatasi foi masta si tama fana ole al kolisi, ke sunga ya anai mate, anai ole tatu blue way yo pio compania Savea mal falo o leo tu lai mai fa moi le bona son ko malo fa ta o tele el fa fonga tu le tunu u fo i le tulangolo ia nei fo i business ma company alo ma ta fa da o Samoa ia pe le ngata le fionga le loli ngal mana tenga mana ma le G mana wholesale autos ma disi fo i company nei pa u ia ta o le fionga le pepe ma le Samoa voucher ia fa pe fo i le sunga ia Martin nai ia ma le tautua le Blue Wave ia maisi company e fo se te milo tango le fa lawi lo atu ai ma eu lo to wanga le fo ia ma le tulango lo tali malo ai so del tanto ai mai se fo le market Samoa lo fa fonga mai doctor Iloilo a puli ia fa pe fo il telenga so alo setu mua ma le latu au fainga wenga ia la foto yo au mafana fa lawi lo le ta telefoni ia fa pe fo i ala of so ta inga ia male tatu tu atusi a wale tu ale G mana wholesale ile dei fo fa unga le vai aso patai ia aile i la fiona Savea aile yo le tu langa fa la lo toia tatu a telefoni ma tatu tu atusi ai ia veia lo leo fa tau fai ma fonga tau moli le fiona ile consula le fionga consula o tato malo Samoa nei New Zealand nei le fionga ya fautoi fatialofa pongi pe lava na silafia o le tai fono o le tai lea po le fatama po ile o mato maftanga po le tato maftanga o lo matala lava le avanoa so se company o lo matala po le avanoa so Samoa lava pena tu lai mai e foi le tato o kilani Samoa
patai atu e foi le fionga ia fipuleai ia le presidente o tato o klani Samoa ia ma le tato mafutanga pei ona umai pono latu tau au e so se me mana oi tele nisi company o lo iai a whapea lava iei whai on tato so soani i le te tūlanga i mawhaina so soani iai a o le tato South Sea pena tūlai mai stai mua le ua ko ngā lulu e whātasi ai whaftai atuai i le pūlenga ma le fionga ia tuala Victor o lo bātou ngā lulu e whātasi ia oi ea u le tangata ua manatu mai ai pei lava le tūlanga i masani ai e o lo tūlanga o le communities ia pei e moa mai lava fo i samala au ia no tatu fole i lunga e spalmari o feo ieri ki ngalo pei lana i le vala au mai le tatou pūlenga ia lea sanga ia tuai mansui le tatou radio Samoa le sa i fontanga ma amatani ai le tūlanga e le mawhaina ma atu whaia se mea e le fo se winga o le ngaluenga o mātou whaia pe atou le tūlai Samoa ma atou tia tatalo atu ai ma le anganga ma walalo ma le anganga whaaloalo aso ngafua nei ua fia o mai le tatou au i tatou te whailoai aso ngafua i le lua o le awha pena tatou whailoai ai i le taulanga i mangele taulanga whaatau i mangele pe ata le lua o le awha atasi mai foi ma le pūlenga whaiaonga ia peo le sunga ia tana umanga o lo langolango le tatou whaiaonga i le fionga ia wawasa manaia pena silafia o le tatou taitai a whaiaonga lea ia ma le tatou pūlenga peo na ia le sunga ia soalo ia ma le sunga le talainga ia seumanu takles ia whapena le fionga ia sua ia le ngatalea o tuala pen le malu pen silva ia o tatou pūlenga na al tatou manu Samoa ma le tatou au atoa o le a tatou wheloa i le aso mafua na talo atu tatou mai umahalo ma whanau e o tu tal tonu atua o nga ia e whatoa tatou ta ape le wha i le afiafi o le a whaini a tatou puenga ata ma le au mai se foi a tatou posters o le a sainia mani a tatou souvenirs ia me se foi lato giveaways o le a whaatinoina i le aso ia o te teimi luma o na whalaulo atu lea po le a whaatawina i ma tatou tickets i le malae o i le tatou a mangele i taulanga whaatau o le lua talo atu i au sina le atunu e mana o mia o tau a wai atu o le teimi nao lai ma whanawhana a wala o tau whamanuianga mo le tapua inga le halo whaiva tama whanau o le fesiri po le anu whamalo sia le vaiaso ona o le vaiaso fou o le tatou home game o le talonga matonga o le home game le nā Samoa i o le vaiaso nei po le talonga le so ia o le talonga New Zealand o lo ta aloi la tatou ke te reisa patasi ma le aua maoli a pe se talatu na velo leo patau vai fai ma tu komiti le fionga ia le consula ai mai se foi le fionga ia le palu ia le tatou tai fono foi le na ia bolonita ta patau ba ia mal mabalu company pe ona matou nga lue fatasi ai mo le nei sabea o li fa malo mal fatai atu le radio Samoa awai de fai foi on matou patirina la matou nga venga po le matou pitola au kana le fionga faltua tatou director ia ane Bonifacio fa pena foi pasta lui Bonifacio o le anga le lei o leo pa fa iai ona tatou nga lue fatasi ke lo tai ole tai malau foi e voi lava i lo iai se so sta tatou radio Samoa ai fa o nga lava le tatou ala leo i leo po do rai sa fai kan venai malau fionga Savea ai fa tai tele lava i le tatou au fai ngalvenga mai lau fionga pa pena foi le sunga ya tabai le wao ia mai mai foi le sunga ya taito le fionga ya taito ia mal pa ia la sinasio le tatou au fai ngalvenga bole sosani pe ona iai le tatou ngalvenga o tatou ngalue nei ai Samoa te supele ona le taimi ia ala au mai la au fai ngalvenga i le lua fitu o pa olu fitu lua fitu o pa olu fitu ia pe vala sa mai ia le lua fitu ono vaiva lua fitu ono vaiva ia o tatou nu tuaoi o le tau mai nei kasio ainga mai lo electroni mo latu sign up o le pe la vai no bisi la se vai aso tai no ainga ia o le pe la respond nei le sui electroni da son fu le te nei ia le ko tau mai si vai nga nei le so pa tai tua ia tatou nu tuaoi vala mai o Barcelona chi mana no mertasi o Barcelona pau no lua tasi tatou telefoni vala au pua pe anga i vai o le la tatou pokalame poi la tau ina malo ia tatou ticket lo tatou atu nisio o la tau tau mai pa pe le fionga ia le malu ai le suma temi nei ai manueli amataina le tatou pokalame mal falalo Savea
ia Hello? manu ia tele lava o bai le tuna o au le ko ia te po fe ara ia a to de tato te pelo ai ina le banga fai vai sinano po fe ia tato no ai fa fai mo le no Hello, Faftai, lo fionga, e but we a favor toy, ia mese fo i o le so diantu le tatu au le manu Samoa mauna fa moenga ile a sunga fua ma le vai aso fo ma le ta longa i le so fa soifuia Faftai tele. fa pe a foi so ia Le fionga i le aloli ngal mana tai ngal mana ia fa pe fo ia le au nanga ma le tu al tatu falta va le G mana wholesale autos i lona malai le niva mapuni ala waa luas ful ma le valu Atkinson Avenue ina i o Tahuhu ia ma le latu telefoni lua fitu o fa o lua fitu o fa o lua fitu ia po le wala au sa o le numeral officer o le lipule i le lua fitu ono iva lua fitu ono iva patalo fatu lungo le tanto por kalambe i lungo le tanto YouTube page if before le tanto Facebook page le Radio Samoa sina la ulu a chong root yourself le tofaya so alo setu mua ia male au nanga fo ia le tanto marketi Samoa male a fionga fo i le lifomai Dr. Elise Puni ia whapena fo i whereni whata male uso ia talofa. Aloli le seifu manuia i le au tau tapo inga foi o le pulenga le nei o le au whaasala lauma le si ufongo sa moi kalai stete pe ona iai ia le sunga ia Alex Fido ia whapea fo i le sunga ia tuulua ia ma le sunga ia momoti tufunga o loo whaafonga i le nei fo i tai au o le aso tona i wana pe umau malolole la tu le tio mo le ele fai ungo le vai aso ia fatalo fatol tanto por clame ia tu to mas ele malu sa molo ala papa au i kala stete tamo coronito mai lei ia fatalo fatol tanto por clame o le uso ia fatoafe Rex le vai se ta ia va per fo ia le afine por le tu fine ia Shane maloli le soi fo maria ni tao ia mese o le fionga le lipulo le tato fale o loa le na o le tautua Samoa le sunga a sua whaioso ma le whaletua fo i fina ia ma le au whainga ruenga a toa i nā fo i mo le tato vai o le ola numerous fu ma le wha McCarthy Street i nā Hun Hei o le pitonu o le nā Christchurch Nun Hei Juliana Maunga Veni Levy o Kuini Malaki o Ngio ia pe foi pio tu ma vave Elena Fruen Ruth Liu o Tafi Faletuai Kim Mills Mamayolo o mai ia ma whaalongolongo mai foi na i Monterey, California ia pe na foi Zero Night ma loli soi fo manvia ia Zero Night ia ma to tele o to Colleen Torrea o teine mo oe ia whapena fo tua fine le tua fine e lawi loa le musika masalo po i Australia po i nei lava le tua fine ia Gayleen a Kelly ia masiona lii ia whapea fo ia le nofo alo mo le ainga lii watalo fatu Gayleen ia te oe mo lo ainga ia po ua tau minoi i Australia po Amerika ia po o lalapea i New Zealand Fatalo fatu Savea ma le tanto por klami le Tanoa Ava i le nei aso a woi. Wai le luo kilo a kuri si kinkiki o le maku a inga lele o la ua foi o la ua tenant. Stoira o i galo 5 ma lo sui fumanuia Miss Le Satele lofa tele mo oe ia mako anga e whai malika news mai ina i mea lo tupu le tatu tunu o manu au vele o lave is sela taleni fatalo fatu o to male le voka fitaui talo fa Australia malo se fu madria o mai o to i Melbourne tele me o tupu i Melbourne lockdown i Melbourne la to via lockdown Sydney lockdown Townsville Gold Coast yo na talo to na le me lo to like by day i Australia Whapena fo i Brisbane ma Gold Coast, vai wo o Gold Coast. O lea wai ai i restrictions o lewe coronavirus sfuluiwa.
ona o le tūlanga lena le pepesi o le wha mai o loo ia nei ia ma ua tāpuria. Fo i whatalo whatu whata, lau sunga tu sa mau whata to'o, a malo lava le soifo manuia whamai o wae. O le wai i Brookwater le mele o mea lo kimu fo i ngā. Lau so ia Wine Brighton, ia po lau sunga fo i le whamuina, Sikuka, Tamasese, whatalo whatu, malo le soifo manuia ia te oe le uso, ia ma le whamuimoelo manuia fo i. Petimani Kutori, whatalo whatu le tātou proklame whatu, manuia tele le nei asu, ia toe tapunu uanga vale, o Rita, many watching from the United States, whatalo whatu, lei atou e te watifua o whaatili, po o whaalili le lea. Ma lo soifua, o mai mo mai Oklahoma, Oklahoma, USA. Ia le nā. O le so, o se aso whaanonoa le nā i le malo Amerika, o le aso le nafi na tu malo ai i le tangata matautia le nei e suafa a Ronald Rumsfeld. O Ronald Rumsfeld, valus fulu ma le 5 tausanga o lona soifua, valu, le matua o lona soifua i le aso le nafi. O ia lea sa a vea mawhailau tusi, ia po le te o vaenga au uma a Amerika i lalo le pūlenga a le Palestine Ford. Uma President Ford, so o mai ma President Bush, George Bush, le toi ina matua. Ia, sa a vea ai o ia ma fita o le military atoa Amerika. E ai i le Air Force o fita o le vatetea, o le Army o fita o le lau ele ma le Navy o fita o le ngata i fale ma le Sami. O le tangata matautia le nei o Ronald Rumsfeld na mafua ai o na o sofai loa e au taua Amerika tangata whaatupu whaalavelave. Terrorism, mafua mai la fe se lau iwa sfuru valitas ile temi o iwa sfuru lena na matua i whaalanga i nai ia le Twin Towers in New York. O tangata tōnu ala le nei swafa ia Ronald Rumsfeld, Secretary General of Armed Forces of Defense Amerika atua. Na whaia ilo malantala lea, la auto vava ai o i lato umai whaatu whalavelave ma lato manana o e o so whai ma whaua le malo Amerika o le ata i tasi o na tapu e mai o tau ia ma o tau o mai e whaafsanga i ma le malosi o le aeto a Amerika e whelei ei o kou ma o tau o mai e tutulu ma le whaamsinonga e le isi se su e lava maua Saddam Hussein. O tangata meo tai o malo le taupulea o latu a mio pa mio valea mio leang. Le alo lofa i o latu tangata whaapolonga whasioti tangata whaitu la fono leanga. Ia alu whamai le tala Rumsfeld. Ia ma President Clinton o la su e lava maua i a Saddam Hussein. Toi mi milo mai ia le to ina mai. O le a tātou o su e o sama. O le a kako o su e o sama. E a lala mena fai. Na su e a uma. Wha uma fai ma o sama. Tai to toa nei o Amerika. E le ma fai na toi whaangaloina. Ma o te tonu fai o le so. Ia o lo ua wha a fai. E pe wha a tolu kuata fai. Ia le... wha maua lalo ai ia le sisi ina o le tanga vai a Amerika i le atunu ua atoa e wha alo ai le dei ta i toa mai longa o le atunu ia le na mo lo tau silafia le na mana i o le tonga o naitala mo lo silafia o mea o lo tutupu le Pasifika le lalulangi Samoa, New Zealand, Australia, Amerika mo so se vaenga lava o le atunu. O sida tala mai I Fiji, e matautia le mea lawa iai. COVID-19 is increasing by 300 new cases per day. O tau sila iai. Tai toru se lau positive cases I tonu o Fiji ile aso tasi. Lua se fulu tangata ua malili wai talu ona o so fai ele COVID.
e o mai I le so fa afe mon tupu positive cases o la ua fsanga I nei ma le mtanga luenga le soifua maloloina. Ia mauta tonu fa ua te taulona loka lo matua o iofiti a una I toe a fea sisi pe toe malanga e se mai eis tanga te tonu o le nā tunu. Sina tala mai le tunu o Papua, kai kusa le lei ale mea le kupu I Papua ma tātou. O ana nafina matua solo te te ei mana tua o Papua. O le si vaianga a toa lava o Papua, West Papua, wa pulea nei ma control le si vaianga o Saina. Tangata ia mai Indonesia, the Indonesia. O lea la e malanga ma wha mai ia le se tasi o kovana o Papua. Le lawa ku le I fo ele si sainga I e kovanga le mele. Ai le I wha au uina, e whai masui kovanga I le mele. Toi ngā melna e tupu ia Samoa. E iai le vai teimi, o le a pale mi, ai le saina I tono le tātu tunu. E iai le teimi, o le pale mene anto Samoa ngā o sainga. Minsta saina, au le malo le saina. O matanga ruenga ese, o wana o saina. E le whape o se tauwhaleanga, lua po o se tulanga fo ilea tātou te vai maua lalo ai I saina. Pe tātou te whaelonga tangata ai I saina. Le ai, o le malo Samoa, mo Samoa. E leo se malo Samoa, na fau mo saina. Le alalale na le alaia na alu, taimi, le au mo le po. Tātou te toi fo'i mai lava, I le talanoanga lea. We come back to the table with this same scenario and conversation. One day, the Prime Minister will be a Chinaman in Samoa. There's no discrimination, but le tau mawhainga le tau mawhai atu. Ia tau fiofi ma mau I lou pale, ma lou tofi. Ia, le na. Nā no whai atu e lawan. Au I nātou umala ia pe o e whawhonga le tala tula e pana whai vasol nei. Au te fia whawtai e le nei malo o saina. Se malo au ngā tele ma le loto whasosoani mai a Samoa. I nei tupe wa whai ai le ngā ruenga. Lea mea wa whai ai le a. O le vivi inga lava leo saina. Ma le tele o le tātou ai tālafu. Le ini mea ma whauna tutongi ai. Ua ini mali e ai e saina o tātou a tumuai. I le mane ina o tātou mesina. Ma whapena lava matutu mai e lava le isu re ka mela. Tonu se ia o lava ina tātou le mawhai. Ono no nofo whatasi ma le ka mela I tu tonu o le whale ia tasi. Wo te le kele le ka mela ai o ska mai whale ia le ofi e Samoa. O ke le kele le ka mela. Mangi el kaukalango, kaukali e se e maramala mai. A wai whaingo fia I upu e whaamarmalama manino ai I se awala whaingo fie. Ona e marmalama I mea I e tutupu mai. Ma lona whaawinga ina. Ia, ona tātou se e mai lea. O le vai aso le nei. E le tusta iala ia whapena fo I telefou mai le officer le a New Zealand's Law Society po le societe lo ia uma o le tunuu I New Zealand nei. O le so, ma le vai aso le nei, o a whaataua I nai, I le tūla whono, I le mataupule nei. New Zealand, this week, New Zealand's Law Society's guideline for lawyers' behaviors. Mō ali I matamaita I lo ia uma o lātou winga o tū maanga e whaali. Nea la ua whai mai ai. O le mafuanga o le whatuina o le tūla whono le nei, ina ia e le ngata na pui mai lo ia I isi company lo ia lo ngā lue. Ai o le a pui mai ai tangata lau tele, I a mionga le te tau, ma le manuia a lo ia e whaali I isi tangata. Tua inga mtaupula nei, to protect lawyers and the public engaging ma so se mataupu le tula fono sulfa e toi tangata lau tele I ofisa lo ia most of soani ia li potia winga matanga nei ma ole alo ia foi
lona tulanga o le whaasalina i le tulafono. O winga le mana o mia, e whaia enisio lo ia, e atangi ai o lato winga nei bullying. O wawawai pe o me fo ia whai ka miki la onga. When you bully someone, o le winga ngā tala, wa e whaali atu lo malusi anga i lunga o stangata e vai tele lo na malama, ia ma ua e whai eini winga sa wā. Sexual harassment, e atangi ai ni winga mata ngā fo ilea e whaafolinga mai ei e te fia whai a inga whaamalosi ise a wana soli tu la fono ise te mai tai pōseli i tu tonu o teimi e urufia i o lato ofisa. Tolu, discrimination, racial discrimination. E le mawhai lava ona whaalia so winga fo ilea whailonga lanu, whailonga tangata. Ona o le tangata lea o sau e sulfai mai i a te oe. Ia, o se tangata ese, po se tangata lanu, po lea lava. Lanu, ngangana, ia, malana tāpua inga. E te tau, ona tutusa pau tangata uma, e whaatino i ai le ngā ruenga fsoswani tau i le tula fono. Violence. Auane i aise lo ia, e whaiani au na winga, e whailo mai ai. E atangi ai, pe ua pe o mana o e wha o lima i a te oe. O ni upu māsoa, ia matala le mi ngāo e whai atu i atu oi. Victimizing and exploitation. O ni tala wha māwala lo tele, e tu māwala lo ois tangata. Ia mawhaiani winga e wha mālosi ai, oi ia e whaia se soli tu la fono, e soli e tu la fono, a e manui ai le lo ia. Exploitation. O le winga o le nā wha amtalanga, wa e whaatutua nai le tāua o le tangata, ma lona ia te tau wha le tangata soifua, ai whaide mea mana o iele lo ia. Yo, ina ia mawaila na tupe, ma manui ai o ia, ai polonga ai mata ngā oi, i lalo le tulafono, ma whaasala i nai oi. O winga umalana, o le ua mai le ta iala o le vai aso le nei, le New Zealand Law Society's Guideline for All Lawyers' Behaviours, ina ia e malama ia i le tunu. E sa tātou tala noi nā mea. O le tāua wā o le telo tangata whewhewhe o ilo ia ma. Awane e pala ai le mea le nā. Ia e sulu le tangata lea. Le anga wa omo na whaila na tautonga ma le wha maoni ma le loto wha maoni i luma o le atua wha pena fo i le wha msinonga ma le tula fono. Na te whaia ma tula i atu ma wha o ngā le to mai ma le anga waa atoa to the best of his knowledge and ability e pui ai o e ma sao noa e whai mau sui mau whongftalai i le tulafono po o se soli tulafono. Ia ngāra ia, ka kuola ia tale pese le fo mai o le atatu o se ili se avanoa. Tātou talanoa tuai i le fionga i le lipure o le tātou whaletawale Henderson Cars, le fionga e mulianga tele shusing, ia po le fionga fo i atu i avi i le deitai au le asto. Nai whapamoelo o manuia oe, i longo le awale tele, o i lātou lo ngā lulu e fo i le dei aso, ia, tele mea mānei o le tātou talanoa i le tātou porkalame. Sesa leota si ua ana, ia, whapena fo i o Ropeta Persolo, o ile si vaangala. Ime Uberk, malo, se fu manuia i le fo i tai au, ia, whataro fatu ia le Sina Tomasi, o Kim Mills, ia mautu umalavalo mafuta mai lunga, o le tātou apia fōlinga, ia whapea fō ima le tātou YouTube channel, le tamai tai pese la wiloa, le tua fine, ia Gayleen Akeli e silisiri eselava, le alofa o le tua. Le alofa o le atu.
Elena, le tutua mo ole si ufongo Samoa, le radio Samoa, lima i vatolu a moe au kilani o Mr. Sengi and Tracy fa bai e telefetu o oi ale fe kusidi le oi ai. Ia ma wa ngofo ma kaelo fak wa. Ka fe fe ku ma faku ye fe le bai i. Ia le na ole ua luas minuta ua te ele tu lai. Tasi le tutua le nei mo oe. Le si ufongo Samoa, le radio Samoa, lima i vatolu a moe au kilani ma Savea, Besta Al Harrington, Tuman Vau Lavea. I le nei fo i aso to anai, wa tā walunga, ma tu taula ngā luenga o le vai aso, a mantu le wha malo ma le wha aftai. Tiu te mawhaiwa sa au tau wha so wai, i le nā vai aso wa tōna i atu. Ia, o le anga le lei o le atua. Po le alawa, le vevesi mai ma le lave tu o me tūlai mai ma fituleni mai i le soifua o wha leo langa nei. Ia a o le anga le leila vo le atua lo muri tai. Po o whea lava e wheta loloa i ai le atunuu o lona alofa ua whaatusa ua o se tau e lele ma le lau wha. Ia, a lo whaaftai lu tātou tapa au sili le langi o lana wha malunga i lunga o lo tau soifua. O nai ta mamtina mātutua o loo whaatao tolia fo i mauta ngase ia po mauta fo i malawa whaatalo whaatulu tātou por klabe i a te oe. Ia whapena fo i le whale o tangata mātutua. Whaatalo whatu i le tina pele le tina matua fo i a tuputala tumanu vau ia ma sionalo le tamaita i o Doreen. O loo whaafonga mai i Waipahu i Hawaii. We say aloha to you. Ya ma whaamaru atu fo i le whaiungo le vai aso i le nei fo i aso to nai ia ma le whaamoe moe ia o lo manuia o tau masi o tau ainga o leo te tau vavai atu sa ua le vaa po le vai aso fo e whailonga ai i nā lava i Hawaii i Waipahu le fitus fu ma le whātau sanga o le matua o le soifua tautua ma le soifua au ona o le tina ia tuputala tu manu vau ia alofangia le tua ia faa wau pea lana faa mnianga ma faa fualolo soifua se ia au li atu le vai aso le nao le tātou por kalame le aso sifuru ma le fitu o iulai ia ona matu leo ni faa mnianga faa pitoa mo oele tina matua a ia maua pea lo malosi maua fo i lo saunga le mo ma lo fia i te tono lau ainga ia e masele le tau singa le tamaita i a Doreen ia malona ainga mo oi ia whatalo whatoi fo i le tōtele o nei o tātou ainga lo tūmsala lau i Hawaii e le nganta na i Waipahu e whapea fo i la i no whanga nei e silo na tōtele i o tātou tangata ai mase fo i na i Kuilima whasolo atu lei Turtle Bay o ina sale intangata sa no nofo ia vai te meo mata whanga fo i lea one aulo ia a Hawaii e iei a mata atu i nai Kuilima se i whasolo atu i Sunset Beach se i o atu i Haleiwa io e tō tele tangata e ora lafi i ngā mangofa ia whapea nā fo le Schofield Barracks i kane oe whatalo whātu tō tele fita o alo ma tama whanau le atunuu Samoa mai tutuila Samoa mai manua ia ma Samoa atu i Samoa i sifo mai upolu musawai o Hawaii ia whapea nā fo i le malo tele i Amerika o lo ua o e ofo i nā atu o lo rātu soifua e tautua ai i le military a Amerika ma le malo tele. E le nganta o fita o le lau ele, the army, o fita o le nganta i whale i le sami, le navy, ia whapena fo i fita o le vate tea, ia po o le air force. Whatalo whatu ai, tama whanau lava Samoa, Amerika Samoa, ia whapena fo i Samoa i sifo tuto tasi, ia o loo iai i te tonu, o vaenga au ese Amerika o Lanto, some of them are deployed to Japan, some of them are deployed to Europe, but especially in the Middle East, as well as Afghanistan and Iraq. So we say talofa and greetings and blessings to all our servicemen and women around the world. Nena, se a fu I nisi fatalofa ai ile tala mai nisi o uso. Lo iai tonu o vaenga au Amerika. Savea e te loa oe. E o lo le teimi mātou te mālo lo ma mapua I le whale ie.
Ia le taimile na kakia kua ia mako tablets ia te oe ia ma le radio Samoa yaso le vai yaso. Ese taimia ngā lulua ia mana tua foi. The military works 24/7. Iei tangata malolo o momoe lātou o atu o le lātou kitchen. It's a 24/7 operation. You know, it's fully operated 24 hours, 7 days, because there are soldiers who are resting. There are soldiers that will be called into the operation. There are soldiers to be called into on duty. And there will be soldiers and those who are sworn into the army that does this wonderful thing of cooking for every soul. For every soul. Ia, tangata la nei le malolo le lei. Sau le sisifi, la tau ai. E kuka lava tau mafa I te miuma. Malolo mai is tangata. E kuka lava tau mafa. Ia le kaimila ngā malolong. Ia le taimila na e whaafonga mai lo ia tātou porkalame. Al nao se porkalame wa uma. A le Tanoa Ava po o le drive time. Po sos porkalame lava le radio Samoa. Ia wato e kima ia lātou. Tablets ma lātou, telefoni ma lātou, computers, laptops, e toi whaalongo uma mai e lava. E toi te tai e o lātou langona, e ave ese mai e o lātou mawhau mai o sa whainga, o le pā o le pomu, o le pā o le whana, o le wawai atu I lau tau matau, o la ua tātia mai lau o fita o sauni e kongi e ise fu a fo le amelita I fofola I lunga o lona pusa ma toi whaafo I e tanu I lona ainga ma lona atunu. Ia o la ngona whaanoa noa. A o vea tātou porkalame, o pese, o tala, ma upu e whai. Ia, o isi voi teimi tātou te talie ma whaia tātou. E talie, e fika ia tunu mamau. They laugh at our stories. They love listening to our stories in our mother tongue. Ila tātou lavanga ngana wha Samoa. And they love listening to our music. It takes their mind off, you know, the craziness of war, bloodshed, the gun battles, you know, the sound of a bullet, the sound of a bomb. You know, mea nai te tupu talo. Whaerofa te lea tu mo outou, nai o tātou uso matua whawhine. O lo o iai I vaenga auas ese ale fita. Po New Zealand fu lava, Australia, Hawaii, America. Ia, maso o se tafole lalulangi. Wherever our soldier men and women, the servicemen and women are deployed to, our hearts are with you, our love are with you as well. Ia lena, e tile I o mātua. E ia lātou whanau, a maise lava nei o tātou ai ngai tuila ma manua, ma Hawaii. Wa ngata le tau mawhai ia onga. Ia ai na paule o le isi option, ia po le si fo I filifilinga o le awhai. Basic training and military, ia, o na o loa lea, e teito o lua, o nisi o nei ainga, wa manuia I lātou, on o tupe maua mai e fita. O tupe lea, o tupe o le ola male soifua, uofo I nātou I pui ai, ia le sao le tonga o tātou tangata, ia pe o le anganga le nā fōile le e mo I le loto, pe a mafau fau. If we think about the sacrifices that these men and women, our brothers and sisters, have put their lives on line and on hold for your freedom and my freedom, it's a serious matter, and we pray for you. Fatalo fatu ia tailua falmana, malolso I fōmanuia, ia, fatalo fatu fo ia David Tula Epa, o Luisa, lau whionga lua iali I Luisa fui mono a you, ia ma lo lava whaafitaile mafuta mai wa lewa fo yaso tātou te le wheloai. Fia F. Tauvao. Regina Nielsen Bell, watalo whantu le tātou polkalame ia te. Whatalo whatu isi o tina ia Sieni Enderman, alipia, ia whapena fo le whionga ia Patele. Michael Enderman alipia, ia ma sio lua fo ia ainga. Yeah, mitse foi. Na Avondale, e male mafutanga na Forget Me Not. Miss Moriarty ma outou umalava, Auntie Jane Sieni ma le mafutanga le nā tina. Me awane ngalo mai ya. Ba ngaya kelele ngor ko mafukanga. Yeah, awane ngalo mai ya. O
ai lua vili. Yeah, maloli soifua manuia. Doreen Tome, talo for lover, and aloha to you, and I hope you will, I'm sure you're doing a great job looking after your nana, Tuputala Tumanuwa. Let's go and find a song. We come back and we'll talk to Yavi on behalf of Murianga Teleshu Singh and the management of Henderson Cars and on Cavendish Drive. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. I step on stage, break a leg and a ligament. What, man? Yeah. I step on stage, break a leg and a ligament. What, man? Yeah. I step on stage, break a leg and a ligament. What, man? Yeah. I step on stage, break a leg and a ligament. Yeah. Check this out. Good things can happen to those who go up there and see. He does not come to those who sit on every day and wait. Yeah. Good things can happen to those who go up there and see. He does not come to those who sit on every day and wait. I agree with you, my bro. It's what's happening now, and so in Samoa it's overflow. You can only reap what you sow. Good things can happen to those who go out there and see. He does not come to those who sit on every day and wait. Good things can happen to those who go out there and see. He does not come to those who sit on every day and wait. There is nothing like you can do. Everything is possible too. Pull up your socks before the end of time. You can achieve your goals in the cyber. Good things can happen to those who go out there and see. He does not come to those who sit on every day and wait. Good things can happen to those who go out there and see. He does not come to those who sit on every day and wait. Good things can happen to those who go out there and see. He does not come to those who sit on every day and wait. Good things can happen to those who go out there and see. He does not come to those who sit down every day and wait. Good things can happen to those who go out there and see. He does not come to those who sit down every day and wait. Ia walelei o le tapa o pura mafanti ia ma le pese le da e ke siva ba ia I le fo ia wauli ia malo fa tai tau tu o le dei mo on si fongo Samoa le radio Samoa fulima I tolu a boy o kilani ma Savea besta I le dei fo ia so toda I o le polo club Tanoa Ava e te maua I le sa o le lava fa punga I si o fanga fa Teresa e le o mingo ia aiwa ma li kele o le uma futa mele fionga tu Yavi ma le tato falta vale Henderson Cars fa talo fa tu Yavi fa foi ma fonga tau boli o le fionga le Murianga Tele ma alo le soi fo manuia pi e sa o ala e au koe alu ia tu Yavi ala kaku koe kasis kako pese ato so tasi mai ia le fionga tu Yavi ia wa ia le tato falta luanga le so
Wali le lailo na taua fia le lao sambo le lanu wapena nua na abe ile lang iyo tapi savali vali uani malu le taua fia ina ua tua na ia tua le lai taua ne sousi e te tiua na fao ane veliuliua ile solo samaitai savali vali nei le launga tasi sa sala e manongyo la toula langa ali mana ia le penga solo ai a foi la to atai le sa o mai atato mua ia Samoa masiona la fanu o mai atato mua ia Samoa masiona la fanu mua The other night, Sue Fogaman to go feel the late Ben Vai. In the Tutua mo on Sue Fongo Samoa, Radio Samos, for Lima Ivatolu, Amo, E. Oki Lanine, in Ua Afali to Laitasi, or Mola Avano, e Fatalanoy for Il Fionga. E to Vi, Fai Mafonta, Murifo, Yole, Alipule, Yamuli Angatele, Shu Sing. Fatalo fatu lau fionga muli anga tele, ya, se lipoti fo, i tusa bale, au unanga bale tautua le Henderson Kazi le so, a oa mai lau o fionga. Tai tele lava la fionga Savea, ma roso I fua, ya, o le nei fo I o lo fa pena, na lo fangia e li. Talo fai. Ya malo leus, a wao ta ua fo, na tala no mo muli ai la stofi ta fa ma vai ai. Ya le fo ka koe whiro ai fo. Ka koe whiro, e me si leo ta me fa, umo le vai asu. Ia. Ia, ma lo le on sak, ma lo lava le on sak. La se vai galo tene o lo iai, ma nei o le sulo la il nei asu. E pe fa pena le wingo le asu nei sa vea vane fa fanga fu al malo le tunu. O le a pe wa utau mafana mai. Ia, o le na po ila le wa to te le malo le tunu wa velta to unanga ni tai au. E le o malo lo lava la mai lava te mina tatalai. Ia le o mai te mil nei. Ia le la buta tal no. Ano fa pena la ba o na to te le malo le tunu le wa ui. Ia, o le si fo ime, o le wa tau I fo ia, na fio mai. Ia, ma le popusa mai va ne lava o le kuka alto ina, ia, o le oyster sauce alto ina le fo isi ia, le la fo ua. O fa pena, o na tau ma fai ma malo le tunu le, ia ma fa tari te no e saina paila to talo sanga. O lo fa pena na so longa le lei lava la ia. Ia ta penanga tato o nanga nei so vea vane fa puanga le tunu. Ia, ma le fa puanga le tunu so vea pe ia ma senta tal mai ia. Fa tau lava ma le mai. Ia, nisi me le o manino le lei ia pesi. Pesi lava ma la mai se mea. Ia ale o nanga lava so vea lo. Fai la sina pesi nei ele nei aso. Ia ai ona le wa mana ia mai le tau. Ia a le vai aso a tola vai ia fa pena ia ele o misi aso malu ta tu ta vale ia Savea ele ai me se lava la ta vale phone o le si to te lo malu la tu le I le a fo ia fai la to ta sanga o le man to te man na fo mo meio Ford Rangers ia we ia fe tau lo la le me o isi ia ai tau no mai fo mai si ta vale na o to ai ngale na. Ia, la nga le o kilo e fo le fa masi fa mo le mana o mia ma to ta vale le fa o ia mana ia ai falta tu ta sanga o le ala vale me ta di mere i le finance ia o le na a tali mai lo la nga ftia ta to le ia e se me ta o firo a ver ta vale na e ma to ia fa ia a mai di poco fer nga le ia kalkala ngo ai ia ma fa to e fa so le ia ma fo ngai ina ia fa ta ta vale ala wa a to ia ro fia ia malo e fa penana de wingol tai au le nei sa vea vane de fa fonga le tunu ia a o tato no fonga boni so lo tau sa ini mai o I le tasi iwa fa ke ventis drive manu kau ia mal ta telefoni na le over so la fitas e te balau mai lava ia
ona whapena leo na Moses so ani mo e tala no sa le fionga mo le tele ia ai a fio mo so I tala no ia ma manisi mea ia ai de whapena ona fa ye ni si tūlanga fo ia pe ona masa ni ele malo le tunu fo de ngaunga na sainia ala de mamala mai le ia fa ia ma nei le mamala mai le sainia pe pala ia ona to ia na ia ona el mamalo le tunu pe o mena e fa tu pe ma tu pe au ta for malo le tunu fa pe na sai ia ia fa o le si optare masa ne fa ia lo fa fo malo no sa vea po festival ta vale ali ai ia tau tuana ia fesili lava le pole ale umira ai falta vale ia ta vale ia wa o isi nana fa ta lava ia le kumaro o le afo le o tusi fo le pe ia tusi na tio na wi me ai le mamla malde ia ai mana ia fesili e pe tusi mai singa fa si pe to fo le masani mai mas stamp le ia o le ala to vai la ta vale le fia causa ia pe o fa pena e ta una mamla malde fo ia va malo le tu nai me lai ti fa pena ia pe o le tal le sa de vane fa fo ana le tu no ia tar sia ia familia ina le mamalo le tu no o lo fa pena ona se o nang nei ia o la fu se tu tua de la vale fionga mo le tele mo Henderson Cars ia ia o po ma se ni le tu no ia ele a to le lei fu ia I tono o le sa pe a fa pe ia nai ma sei e no wana I ala I fu ia e venga mo bulu fu de ia a fio mai matal mai au ta tu tala no mata tu weva ia mo fu se so ni atu la fio mo le tele ma o nanga nei ia le ma tu tala no atu le Savea vane fa fo anga malu le tunu Malo fa titele la bela o fionga tu vi bolta pol klambe ya male tali poti fo le dei aso fa boy yo le afa pe down no fa fonga mo to gi mai fo yo ma lungo le tu no ya ma u fa le tu fo ye lo office sa ili la so dia sa o le o le mele se le tumu lo to wala ngatile na vala o mai tanga te e cha Savea o le mele o le saini le malama tinga na le malama ile me antole ale la saidi o fa tu vai se o vai tu yo vi fa malama le ya tu to na me le feel se le na to ni so ia dai pe se yo nai me na ya tong na malama ia yo ia fa pe te le no mo no yo favor o to le yaso tato felo ai pe a lofa te le atu fa so ia lofa te le atu ia fa se foto le saunduanga a le fionga I atu vi malana fautuanga I atu o fatau ma le ata mai fatau ma le poto fili ma le poto ia le tavale e giri fa peke la kuma le sfuru afi ai manga o le ka vale koru sfuru afi e le fa peke la kuma le lima afi ai manga o le ka vale lu sfuru lima afi e fua lau tupe mena iloa ia le mele le ai o se mafau I le mele te mana oi o le skama I fasi kupe ale ke lo kumo ke mga o le mekele la maka singa mela kiki fo ile ya on fa penale on built up real low credit profile ya mana tua fo ila o le lumana ile na o tangata uma so I fu New Zealand ko sa pe ke fai bai kele au kupe e fea ba e kangu o e kupe o tātou wā o langa o le o langa. O lai au mai le whautuanga le tōtelu tanga tātou mamai. Awangi o kākou wola ai kārafu. Ai o tātou wā I o le nā tūra o mea. Ia, o le mea le ai tārafu. Ia pe a whai lai wha maoni le nā ai tārafu. Ia ma whai ma tausi wha ale leo credits. Ia wā o le mea le nā. O assets, building up your credits, your assets, e mawhai ona fsosoni a te oe lumana. A wā a whapelo e whalenga ina lo ingo I nā mea. Le mawhainga e koe loun. E o se lua se lau ke ala koe I ole I atuala. Aila se longa ke sauka kio e momoli o I atuala. E re reila. E la ui ka ala fui beo me fo. E mea I e kokio imo instant finance o lea fo. I o isi mau po le fale tupe fo le wae e le fasia o le fale kupe
e te hotu a tultuli a o e la tu bai kalafu ia kuala a ua ova kule ava ngoe whakikoe. Repongi salo le pōkuala. Ia le nā. Ali o a inga Upper Amo leo whale tangoa ia tapa se ipu lau fionga ele nei fu i tae au. Io e nofo mau mai Alaska. Ia, o lau ipu le nā ua halu momori atu. Ia ma whaabadui atu fo i atu o i lau fionga ali o a inga Upper Amo leo whale tangoa i. Ia ma lau whale tua o le nofo alo ma le ainga ri. Ma o tātou a inga umalama o lo no nofo ma papa ao i Alaska. Ia whapena fo i le teine o Miriama o le aniva. Ia o sokanga sua se pese le Miriama o le aniva. E whamanuia tua i a te utou i Alaska. Wal na utou si da fia. Ia o se o tua fine na o nofo i na. O le matua aniva. Isa mai la ma le aniva. Ia le leo maua. E o maua tonu lava i a le aniva. E whamanuia tua i lau fionga li o ainga. Ia mole pa ia maununga o le tātou atunu o lo uala alala nei ma papa au i Alaska. Te lo tangata o tātou atunu o lo nofo i Alaska, lo nofo le pitanu le ta o Anchorage. Ele o le anka, e vai ele o anka ele nkanka whiika o le mea ngā ele ngon. O le nofanga ta o Anchorage, ia ma le nofanga ta o le Mountain Range View. Tele o tātou tangata lo alalai ina. Ia alofa atu mo o tau uma, ia saunga le mufo i o tau, o wala teibile nei. Nā fo ua makanga, o lo vanga ti ngā lava ona samba. E iei ale ki ona. Iei ale ki ona. A ua amaka fo anga whewha ua masangi lo pa ufo ile le ki ngā sama e ile ki onga. Ia ua whewha lua i fo ea ngā lo ka mai miki a fufo ile le. Ia le lei o le atata ua tāle pese lea. Mai le tua whina Miriama o le aniva. Ia, e whaamanuia antuai i le to tele o le pa ia maulunga le tātou tunu. Ma le sunga ia ali i o a inga Upper Amo. Ia masio tau foi a inga i le alala mapapa awai. Ina i Alaska. E koe sau kasi al me lea la. Wapei o se la mepa e susulu. Pai Miriama o le aniva i Alaska la o lo onofo ma whanongolongo mai ai. Ia mo outou umalawalo ala papa au i Alaska. Ua o ta oto i le po. Ua laksa o na o moe. Mawhawhau ngai Wale mawai lea moe O oi ole maatai mane E tutasi i lea nganga O oi ole susulu e ai le nganga a ose rosa fua matala ua sasala e o mata ua o timunga mai
to ana fua manoni sa o sa wani ai ai oi ole rosa tu tasi sai le maungai o arasi Lea ua whai mo sei ua whai fo i mau awei Ei o se la me pasusulu e ai le nganga A o se rosa fua matala ua sasala Ei o mataua o timunga mai le langi Ua paapena lo ua lofa Ua nau nau tapia o e kani Ei o se la me pasusulu e ai le nganga A o se rosa fua matala ua sasala Ei o mataua o timunga mai le langi Ua paapena lo ua lofa Ua nau nau tapia o e kani Ei o se la me pasusulu e ai le nganga A o se rosa fua matala ua sasala Ei o Le sufafonga mata ngō fie o sia uofa pele pele Sam Anima ole Taina o Miriamba Mai Alaska Ia la ufa fia mo oe le nei fu ia so Ia ma whaano fa fi bali ai lo lo ma aliri ma lo ke la lo ia Ia so filo a wa fa talo fatu ba lo so fu buia ole wo o te tatu te so ta e tuai Il fionga le pule o tato fa ta vale le car for you. Ladies and gentlemen, every time I get to speak with this gentleman, I get excited because of his energy. And here it is. And I'd like to invite him to the show this afternoon and say talo for love and welcome to Radio Samoa on Saturday afternoon with Savea and the Tanoa Ava. None other by the big boss of Car for You, my good friend. Talo for love of my man, Rick the Man. Tala
Savea, Savea, how are you today? I'm very good indeed. I'm great, thanks, and I hope you're the same as well, my brother. Well, likewise, my dear friend. Likewise, we had a massive winter blast, and after the winter blast, polar blast, that's the one, After the polar blast and all this cold weather in Oakland, one of my ears is not working very well, so I can hear a little bit less. Yeah. but Is one of your ears not working very well? not working very well. So I tell you what, customer came over yesterday and trying to talk to me. I mean, no, talk in this ear, don't talk in the other one. I think your staff is not listening well to the telephone ringing. Yeah, true, that too. All right, I'm Well, grateful that you're okay and fine. Yes, what's the story? What's happening down there at car for you, my brother, today? What is happening is basically we have just had kayak filled with Ford Ranger, multiple Ford Rangers, Navaras, and goods has come over to the yard and all modified. The most important part is, Savea, is we sell modified cars. We sell hot-looking cars. That's all we know, We don't sell simple cars, we sell hot-looking cars. So people are, all these lovely people who's looking for, car with personality, car which looks outstanding and a hot-looking car, only come to one place, my friend, and that is Savea. I mean, car for you, my friend. And I tell you what, Savea, the most important thing is basically with all these nice-looking cars, the most important part is basically we can do it even with bad credit. That's the best part. That is the beauty, because as you know, everyone has got bad credit, Everyone has got a little bit or big or doesn't matter, So we don't look at those sort of a thing as much. What we really, really look at it is basically you have to be working full-time. If you're working full-time, you hold New Zealand driver's license, that's all we are pretty much looking at. As far as you can afford it, we are here to do it for you. We have just got, some of the four-wheel drive, some SUV, some vehicle four-wheel drive, 7-seater as well. Also big vans like 14-seater, my friend. 14-seater, very, very rare 14-seater. And also with these 14-seater, we have got them with big, nice 20-inch black mags on it. So they look really hot, I tell you that, Savea. So if all I'm going to say is basically if you are looking at hot drives, there's only one place in the entire country, and that is Car for You, my friend. And we are proud to say that you come over here, you look at our cars, there's no way you're not going to like our cars. That's one thing we know, And most importantly, that if you like it, we can put you into that car. If you can afford it, we can do it. Simple as that. So hot-looking cars, come to Car for You right now. We're located at number 298 Great South Road in Manureva. Right now, we've got a whole team. We have got Tala, our Samoan sales rep. We have also got Mani, our Samoan sales rep. And we have got quite a few other staff members who is on board right now, trying to help everyone who is working through that door. Very, very busy afternoon today. Also, we have got KFC for lunch today. Throughout the day, we have got KFC in full supply, in full swing for the lovely customers of Car for You. So don't delay. Come right now at Car for You, number 298, number 300, number 302, 3 dealership in the row for your lovely people right now in Manureva. Come and see us right away or give us a call 0800 227 4968. 0800 227 4968 is the phone number. Thank you very much, my brother. Very astute and wonderful, very clear. And I hope you'll go out and enjoy your customers today and sign some more deals and new contracts today, Rick. Thank you very much. See you soon. Bye for now. Bye-bye. Yeah, lena, ale li pula lena o tātou au whaingan wenga. Ia ma le tātou whalta vale fole nā le ua whaingoina nei o le Cars for You. Ia, o se tangata maari fo le tangata al fo te tala noa ma outou fitu whai a os tangata lot of so di tele ia ai la le tamale na Rick the man i le over slau lulu o fitu wha iwa o na valu over slau lulu o fitu wha iwa o na valu ia ma le lātou tuatu si o le lua salau iwa valu sa ia o le tolu salau Great South Road i mana rewa o le tele o le whanta vale na e lua e pe tolu i ana
ana loto a o tutu whaatasi fo i lea. Ua whaingofia i la i le tō tele o tangata. Ona whaile la tō whilwhiringa le tele o tā vale. Whatalo whatu ia whapa ia fōleni, le whau tele Katrina Mariner, o tupai vaililingi tā vita So'otongi, ia whapea fo i motu loa Maulalo. Ia ma ti whaumwina from Sydney, Australia, whamai ala tala whapa ia fōleni, mai Honolulu i Hawaii. Whawhitai lava Savea, mō manatu mai iai mātou o li imata mai tai o le fita o le malo tele o Amerika. O se fifianga sile na, ia te au. Ia, e tō tele fo ia o ainga ma uso iai todo o le fita Amerika. A o le puipuinga o le saunga le mu, malo lātou saunga le mu, e le mwhaiona e ta uo lātou swafa mo lātou ingoa, manofoanga e ngā lulu e ai. You can't name them, their sources, and especially countries and places where they are deployed to because of their safety. Ioi, ta uole na o le whaingoina, manofanga o lo iai I lātou, I le taimi o le deploy iai ia po ua awina atu I lātou e ngā lulue, mō le lātou saunga le mu. Leanga o le technology, nei o na pōma le technology. O le tātou te tala noa atu I lunga o le mea o le upenga ta whailangi, a le kapo e mai spy. Nei lore mai, o I la le ia le uso lau kamala le I, o I le I stangata le whapeni. We don't want to compromise the safety of our brothers and sisters, servicemen and women of the military, whether in New Zealand, Australia, Anzac, or in the United States and Hawaii. Ia le nā, talo whai, tātou talo ia. Mōlo lātou saunga le mō, ia whapena fōi o na puipuia le tua, ia matoe fōi mai nei o lātou ainga ma whanau o loo whaatali tari atu. Sa utilutilo I laso na fōi mai ila uso ma Japani, Hong Kong, ma Korea. Sai e yelo na whawhine, tasi alo na whawhine, ia le tamaitai. Ia, wa silsila leila le teimi e tau nuu wa ile wa atele leo fita. Ai tau nuu mai ia, e iai la fita e o mai, ua sao mai ma, ua toe tau nuu mai, ma whilo ai mo la tu teito lua ma whanau. Ai la ia tina ma whanau ia o atu e whaatalitali le. Wale o toe fo I mai sesi o wa manatua o le teimi a le tupu ili whalawelawe, pa ua fasiotia pe ua maliu fo I sesi se o se whainga o se fita. O se ngaluenga sili o na whainga tā. O le o isi fita lai, o po te tai vai ngā au. The administration, the hardest part to do is when a soldier is injured and passed, as a most difficult time for the administration to go and inform and advise the families, the loved ones, the next of kin, of what has happened. Io e po ua maliu se tasi o se vainga wha mui loto. Leo e tau se fe au ma momori sa vali wha pena ua maliu pai mala whai. Ia lau fita loto wai. O vai atula ia lea na ua send mai le video le nai lunga o le website. Me o tamaiti. O lato I lo lala asau la tama ono masina talu na to esea I ngā ioinga I mga ruenga wha a fita. A wamana tuoso se teimi e wha mawai ma le fita. E tō lua le fo I mai ma le sau. Ia, o na alu lola ia le. O wawa aia tō I le whina le oso. O tū lava I au te ofo I le loa ma mau atu le tēnei titi a lona tama. O lo sa vali mai. Ma se wa ainga fia le nā fo I le te wa aipe iai ma wa aipe iai. A reflection of a wonderful, beautiful time when this little girl who was waiting for 6 months of her life to catch up with her dad and see how he is, whether he is alive, and to hold her. O vai atu lai le tamo, wai tasi ala whino le li ia lima tama o lana whanau. O le wii fo I lava lea, o le ingo le tene o whaapale mato le alofa. E wha ingoa le ingoa le matou tina matua, o le matou tina. Ia,
ona ta mo e tu leo le tēnei titi e alu watu ana o na ia i le vāo nei tangata toa telema. E le ai ma sesi o fita lātou te tāo fia le tēnei titi. Ta mo e ai le telo o fita ma laina o tangata. A au te ofo i le lei o le va aiona i lolo na ta mā. Alu watu alu sa o al tangata i le sel fita nei. Ma fusi. Anyway, and in reality, it's crazy because etele ban malam. Pole mole nganga o mole tamaititi, mole tēnei titi, koneti malona tama. Ia na si I mele le li o lona fine ma sa vali mai, se vainga fia I le loto, I le whaafitai I le atua. O leo ma whai ona vavai atu, o sa vali mai le tangata, le uso ma si mai lona fine. I le ono masina le nasa tau mate le ete, pe foi mai pe le foi mai. Ona toi tau lole o lo mafau tasi o tabali I o le atunu o mai sale longa le fionga tangaloa. Tia lua manu vai, President Tia. O se tabali o leva tele ona tautua I le fita Amerika. Ma retire ai lava. Ona tofia le kalesia mamona. Fo yatu I Samoa e vea ma Palestine ya wao. O le misiona Samoa. Malingi tia. Lua manuvae, tia tangaloa lua malingi. Ona fo ia tu leo le tamali ilia o le maua se eilo le tofi o le Palestine. O le mawalunga lea, tofi mawalunga lava lea le kalesi. O le Palestine o le misiona wao. E wa aio fai au tala I fia se lau. Fia fe o lo ta ape ma tala fauto I le tala ingo le tala le. I le ia tala tonunga. Ia ua wala au fo I le tua I le lea fo I tamali I mai o se Palestine sape o so tamai tono le ngā ruenga. Sa whaatilo lau mea I ai mea uma le ngā ruenga. A o mātou ngā lulu e whaatasi. Ma o se ea tuai e veo se sosoani whaapitoa o se fautua whaapitoa I le nei tamali. Na whamatala I le fionga I le Palestine au soifua. Me tau o le tula fono e ola ai te tonu o le military mawainga au. Ia e usustai le tula fono. O le taimi lava I te le usustai le tula fono. Ma le whaatanunga, follow instructions and play and play according to the rules of engagement. The rules of engagement o lona whaasinomanga o lo usustai ma lo whaalongo. Whamaile, o le experience mo lava na ia maua. E na ua tāpena le taua I Vietnam. Ia, waile nā taua. E tasi le leina o mi lava pe fia afe fita tua I le leina lena. O na whaitau lea, e amata atu le tasi. Lua, 1, 2, 1, 2. O ua tasi, o le si fita e lua, o le si so atu o le tasi. Ia na whapea tu lole o le commander. All number ones, step forward. O numero tasi o maa lea, iei fita lea, tasi lua. Ia sa vali le luma. All number 2 remained the same. Tu ai lava I outou. Whamaile a whionga I Palestine tanga loa malingi tia. E tilo atu le leina ato le luma. E fitu le lei ana wo Samoa sa lato o ana wo fita Samoa. Le tutu mai luma I. Le wa me il numera tas. Le numera lua ia. E sava vali sa tini e mai lol patu o le sa tini. Me ilo mai I tonu. Wa tu lo il numera tas. O lona tali tonunga. E le fia ia il platoon lea numera lua. E fia me il platoon numero 1, number 1, numera tasi. Langa le to te leia na wo ia. O wau sisilei. O lai whaapea na ia ele I loa ele commander. A walang na umele patua masava vali ia whaile inspection. Na fo I mail ta malo, na sau al ta malo, fe mai e iai le fita le usustai le wa I. E iai le fita le whaalongo, le usustai, lea wa me masuilon tulanga.
Ia e fo I lau tūlanga sa e iai. E le ta ua tūle I ngol fita. Ia, toi solo muli ala ia o ia toi solo muli loa toi tūlu. Wana I loa o ia le ala a. A wa ale minoi e ilo na whaasalanga. E onga le whaasalanga. Ia na me ilo la ia le toi fo ia le numela lua le sa iai. Ona fasili le ia le satini. Ma le komanda. Le ale me ua e le ususta I le whaatonunga. Le ale numera na wala uai o e. Tali le fita o le numera lua. Ala me ua e me I o le numera tasi. Ua e fialu o le numera tasi. Tali le fita e to a fitua uolo I luma le numera tasi le platoon numera tasi. Toi fai atu le fita le satini. E te fialu I le numera tasi. A e fialu le numera tasi, ona e alu le numera tasi. Mua le ususta. Ai fai mai le tala al presidente tanga loa malingitia le ai. O suilo na mafofau. O le au ususta I le commander ma tu manofo pea I le platoon number 2. O le tali o le ususta. Ma le tali o le ususta. O le platoon numera tasi ma lea na iluma I. E na o le toa se lau ma sfu ma le fitu le tala whaasolo pito o le taua I Vietnam toi fo I mai o tangata na o le leina mata mua tua ilumo le toa fitu I o Samoa le o war tangaloa malingiti na mali liu lava na fita a e whaasawina ia le soifua o le fita le tangaloa malingi tia ia le talala na sasina o tala fa mo moi loto fo I le nei meo le military o le nei meo vaenga au o le ususta I tu la fono e fa sawina ai lo soifua lo le ususta ia e ai ia ai a le tulanga fo le leonga e ono o mai ai ia te oi ia fa malo tuma ma tu fo le whaatalofa I le tōtele o ainga fo o lea tamali I le fionga tangaloa malingi tia le nganta I tonu o le motele sa la fai I sa longa pulonga fa pe fo I ainga ma te paau sa la fai ma le whaalfia ia lai whaafonga mele tōtele o na I o lātu ainga ia ma le taulanga tangata sa fai e le nei tamali I le ngata na au auna I le fita ma le military a Amerika aina toi fo iatu I Samoa whaongalo na soifua tautua I le ngālu wenga le atua I le tāpua inga a le ekalesia Yesu Keriso lau pa ia songotai. Le fōlau a whai ilangi lana fōlau ngā ai le mawhai o na whaangalo I nai ia nā o onga le leisa ia whaasoa mai ai. Ia I mātou le telo mai e teu maupea I loo lava fo I mafo whau e manatua ai le atamari. Ia, whaftai li whapa ia fōleni, mo le whamanatu mai. Ia, o le amana ia fo I o tātou fita. Li imata mai. Tai, whatalo whatu lo tua whina so alo whapale. So alo whapale paitu malifi, ai ngali ia male leu so ia paulo leu, whatalo whatu, o whale po ia na whatali. Ia, whapea fo ia... le fautele Katrina Mariner. Ma lo lava se fu mnuia fa mai se Savea fa mo se fa mnuia mala se fa ngau se ka se o fa fine le o Serafina a toa lona sfuma le malu tu sanga le so. Yeah, happy birthday Serafina. Yeah, o le vi inga fo I lava le tu le matai sili wa o ia lava. O le baby low oi talo fine. Happy birthday baby. Low 17 years today. Yeah, baby, si manava ia mam, ia kule yaku ia sau Big Mac. Talo fai, ia, man via lavalo was now ele to my tayo Serafina, Mariner. Fa pene lole, ia, man via for the weekend ia auto, tau fite and Tarrant, ma lo lava, Erica mo oe, sister so ma lo Ferretti funga, ia, ma le fa Reeves, fa tai, mo le fa se la weavers full set. Fa vai vai mo fili le angau le kau
Ale o kalifa ali ali mai luka kuka pa au. Talofa Aotearoa o Tomasi Alosio le nei mai le manu Samoa. O le a whelo ai le au alau manu Samoa ma le au atonga i Mount Smart i Aukilangi i le Asotōnai sfulu o Julai i le whātolu sfulu i le afiafi. E sfulu fitu tā la tau a mata o pepa ulufale i lea tālonga ma o pepa ulufale moa inga o family packages e a mata atu le fitu sfulu lima tā la. O lo whata wina pepa ulufale i le ticketek.co.nz e iai ai ainga whapitoa matotongi mo au aunanga. Awhiwhio mai e lango le nei tālonga tā ua. Le manu Samoa ia malor fai faiva. Le manu Samoa ia malor fai faiva. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai tu. Amo. Lena toi ti ki vai on sa i mai telefoni o vai no o malo ko fa pa o kulka ko kamanga le wa fio mai tala mai no le mai le tala nga ya tung sia Pio Wilson ya tapa sei por le tai o lo to fale ale tu la fale ya ai mo se fo il tanto por kalambe Savea le Tanoa Ava ele nei astronai ya mo le o nanga fo ia lo fio ngai le ile o meka kas fa talo fatu mo nga fa lo malo so fo mo le tai au ya fa tai la pulele fa tai le mana tu mai po ni tu la le aso ya ni tanga fa to va ya amale mo le ri e bi gelo da tu ta pa le lang e o malama ya mo le tu nga fa tai la voción Savea malo la volta tu a nu ya tinane fue o el uso yo ya malo tu fa malo tu va tai le po mo le vayaso yo fa mo sa mo via le na vayaso i ngar wenga sa fenga i fo i mo le tu no mo le tu ya le fo o mai le aso mo muli e tu lai ngar wenga ya ona tatu tu le sa pati ta na mai le vayaso mo tu langa sa fati noile au langa ya sa mo ya vatu sa noanga Savea matango si la vele pule lo fere yo a me se fo ia le fatta ye volta tu a chinu wa fiero me ka tas yo mata mai la vala sunga kua yo mai le so bete tali tonu pele tali tonu Savea ole fatu le mato falta walche le ko pile mato fat misi la to via anele la le tayo andale la e lua ma ko fo 20 sunga mission la ni la tayo ai tiri para au mai Savea pa wat nei ale si o le kiti foi mo nalo pa taule la so la Hilux o uma o le teutenga o le foi la fatula fasala launga o le matita no se tasi fo tamari sumai oi pe foi oi Henderson o le la fatali to el saininga lanta vale avelang po ranger po we drive ale foi fantali pepa le si foi alo Samoa e la itira la itunali le fata wela ole Hilux e limai la ye yuto fata ole manto fata le nita ona isa ona le leo le tau te le pole manto va ingo ta vale to manto go ie ta vale yo ole highlight na le nei stona eli Savea batula le swafa yo Okay, se tala fia. Yo, se tala fia fa bali loto mal fa mali el fa longo. Le tio fa bu fo ia wa fo le wa o se tala wa longo itino matangi le. Le la ya o Savea. Ma lo fa tai. Ya sa lo le. Ya le ia Samoa le nei o mai ona fatulima la fionga ya Savea pa ia mo no o chota tu tunu ya ole pantalo falava na lo mekakas ya ai digital tonu pele tonu su mai tonu no tala mekakas ya na ti de sila ia mai tonu la ia le matango ti po o ta vale ya tinani pelo tatu SUV yo tatu SUV on new shape ma the latest models lo wait to tonu tanto fanta vale fa peta vale light ya
O le la mai e fo ila te la tara na fai atu po la solulu e po la solulu po la solua. O ka fo e tanto fo e lusu mo lima tanto fo e lua la na tau mena nasi. O le la tusala ele motu la tanto falta mal mi tunga ta bale la yo YouTube for renters to the Hilux ale Nissan Navara Mitsubishi Triton ya fa te fo le hole in Colorado yo te le ta le fela vitinga sa mo pe su mai man tala mai au yo pa se tanta la ina o so sani la ia e mo fo le referral fee a fe di meselau pe ai return na mai sesi o le fa ta winner ta bale yo la mato ai ta bale tolu to sanga yo one the fitness registration ia mal service no ta vale ala matoba ai o mai tulanga for free ele ai se tu pe ia ia su mai mata mai a Savea fa tai te la mo lo mato no so ia mani te la mo faiba Samoa i pe va ma te so mi ta dai ole o lu atasi pa ti tuono lima fatasi o lu atasi pa ti tuono lima fatasi ia so i fu uso mani no waso fa tai ia ria fo ia fai ungo ngal bengo le ia so mal sapati ata yao ia fa so fu ia fa so fu le na ole telenga ya tungsia P.O. Wilson ole li pule na ole tanto fa le ta balele wo fai go in the ole Omega Cars e lona no fuanga luosalau Cavendish Drive i le onga tonu o manukau nga iai ia ale ona na vili ilan telefoni ole all watasi fafi tuono lima fatasi all watasi fafi tuono lima fatasi ma tua fo i tatu tala e oto i le lua vai aso o tuna i atuna o avatu ile tala e winga e se tasio min star le kapeneta ma le pale mene o tonga o molia fatasi malona to lua i lo la whaonga ina leo se vai ngā tupetele le malo tonga mai le matanga luenga o le matanga luenga leo a onga Ministry of Education ia lele la ua uma le whaamsinonga o lea sona nafi o lea ua mai ei le tali le whaamsinonga ia ua kouki ai kupe le malo ma tupe tangata o lele la ua whirelei sā o i kongo kangu malala oi lea i whatpui konga ia aore kele o kausanga o tō sila i whainga le whamsinong po o lea ma lea pela me le whaine i Samoa e le toi ma whai e seanga nuu ma se whakerisi anu ona toi se mea i le teimi le nei tō mua ma pule wa o ma le teimi le toi ma whai na toi whai o leo o i lima o le whamsinonga le mea na pauala leo le mea tofu i tangata le au te i la tau ua whai na mele ta o le deliberately tampered or deliberately blocked le winga na le mea ua whaia ma le loa ma le loto ma lie ia whaalave obstruct disturbance i lea fo i unga le whamsinonga na paule o le tu o le malo o le taf tolu tau wha o le wha ngai wha taua ngai o le malo lea lava o lo o maupopo pea se yo o mai la sol nei e au mai ai se tali fi le mu mo Samoa i le ngase o malo lea lo whengai nei ia o le mea lana e tofu iai pe au o lo ina ua mai le unga le whamsinonga tala o la na fo o le nava yaso no vatua ia le la o kangolo le update taku o le mele o kupu ya ka ko i Samoa o i Tonga mana tua le talonga le tatu au le man Samoa le fia na nei e talo le fa ia ona o malolo le ma fa malolo si tatu mta upu lava fa prokiki o fa salonga fa business se vanga fa salonga fa business mai si mo me oma a o le tatu wolo e matua usi le fa fonga malau mai moa a o le a fa salonga sa o mai talonga mai Mount Smart Stadium o le iai mai all tatu team o le Radio Samoa ia fa pena fo i le fionga ia le malus titi o le telenga ia titia felutus titia o le uso ia LJ le tatori insinia LJ lo le sio ia fa pena fo i iso le ofingaluenga ia lela o kui meko ku ngai mo o kango o akuli u mai fo i le o le taula o le anchor ia mo fai
o no to moa ia le atoanga o le talonga le Manu Samoa. A o nisi fo i la o lo moa le ava noe o ai I kai le, i le Malulu Stadium. O, se o e tusape Malulu, ave lo palang keke ma lo fa balu ke fa ma fanga I kai, ava I mai na I o tanto uso, ia, na ia tātou whanau, alo matam whanau le tunu, e pele I la tau I o tātou loto manganga. O sui le tausanga, sui tamata alo, sui le pulenga, sui fo I mawhaia onga, wa te tau fo I lana sui ma le teitei whono I Samoa, sui ma tu le epa. Ia, alo me ngalo ke whakuai, sui, walawa ia le fionga ia whaolo toi. Ia le fo I le konsula wao tātou malo tutotas. Ia lava le le ia malana ngā luenga malana tautua ia Samoa. Le fo ua whaata mā ia I le tali ngā malo le taunu mai o le tātou au I New Zealand nei. Vai o le mele tomu whai atu. Tātou ua lango lo tātou au. One way or the other, we have to show support, give support, moral support, financial support. You know, so se toa ngā mea mwhai tātou so ni le tātou au. Le ua sui uma mea. Wa matona sui me I le whaalongo mea. Le akau ke pese, a mesi ale ringa o Savea le pese so o I e whai so o angkara leanga, I leo o ni tala leanga. O tala ina I sui ei mawhauwhaunga o tangata nei. The whole idea of trying to portray and convey this message is to change the mindset of people financially, you know, politically, the instability in decision-making process. Lala leo na watu. Se I whalongo iei, ia whiu taringa, I le whalongo pea, o pese pe le mea lea. Fai se fea, fai se fai unga le lei, I lea mea ma lea mea, o tele mea leanga I au tō fai unga leanga I fai. Ia lea ora tātou wa, fai le mea le lei mo le tātou au le Manu Samoa. Ia, ina ia ma fai. Ia, ona toi si I mawa lunga lo tātou tūlanga. I lea fo I whaanga tama wa lawi loa ai, ma lau vivilu lea tunu le au le Manu Samoa. Ia ma le si mea, ia o le matai o le nuu o sauai, ma le tu malo e sau sao, ele ngole le Manu Samoa. Ngō nei ale nei ai ale nei no uma le tu malo ia le na talo fatu le fionga le loli peito mleifi so alo papali tele Romney Lavea ia malo tofu ia va malo tu ngalwenga lo fatino le so tato au ave pas alo so fo manuia ono sai fo ile nei yaso mangalwenga lo fenga yim auto oisi vaenga lea. Whamai tala mati le pule. Savea, o le tala sa e whamtala ina nei I le sunga ia President Tangaloa Malingitia. O le mātou matua wha le nganga le nasto ina na o le ata lava. Ia whapena ua mātutua fo I siana whanau e to tolu tama. Si vaipau te manatua I le whanau lea. E tasi ale teine fo I le whanau lea. O le tamaitai e suafa ia sunshine. O na so o maili o matama pe awhai e saoa o mati le pule o Lee Grand ia ma iai malesi tama. Ia sao tātou te misia uma ia le nei tai longa o le kalesia mamona I lona tula I mai e a veo se pelestene o le misiona I le tilo tausanga ua mawai. Skida Fale, malon sa manuia, o Michael Bernard, o Olivia Yosia, ia whapena fo iwa vai, le whamai, e ili tangata fo leo sau I olona ingoa, o le perifeta. The prophet, whamai, no human is above the law, including the head of states. Only God is above the law, because God is the law. Fools who disrespect the law, or disrespect the courts are disrespecting God. Woe to you. Cheers, Savea. Ia malota prophet wa il tangata mana I tili. O ko kai se mana I kele o le afo I o le melenga au mai ngei. Le uso a lui kunwa yu alo fatu I Australia o Simone Talia. Ia malol se fu via nativoa. Ia fa pe fo I ana maunga. O Veni Levi, Pio Tui Mavave, se tema vai. Look,
I am in awe, and I'm so amazed, and I'm showing appreciation. I fia tau I vai aso nei wa tona i antu. O le mea ale keke mai le ngila o tātou au whaalongolongo ma le au sila ma mai moa. O tangata le lei ato ma tangata e kau ai maa mai ma pala vale mai. Mea lea le no whatu le maa neia. O e talia uma i lato uma o le au kau ai maa o le au whai upusā ma le au whai pala. Ma le au whai upusā ma le au pala vale. Whio soi mai lunga a mai lo tau whina ngalo. O ke le pule le Facebook ma le YouTube. O na oi. Pauala leo la utala whatu toi. Pule a oi. O pauala o na o oia e te pule i lau ngana. O lau tū ma lau wanga. Ia. Awa eleiso au. O te nofo ai ma o i lunga le leina 24/7 e tau whaatonu tonu le valea o lau ngutu. Ngā o oe lava. I ke iloa oe ke whaavale vale. I ona mai mo atu leo o tangata. E wai tasi ala ufai atu i le tō telefo le leo o paanga tō tino. Ia mimilo ane lo lai whaisia o ingo le li inga. Ia na sori pala lo leo na oe. Au te musu, te le mana e whaliname. Sau wa oe, walanga o le sau o le tō tele na o le au tau i maa. Whapena foi ona sisi maa wa lungai. Ia tātou pasene o ponesi ia whapena malwhainu mera o tangata. Leanga, I can't help it. These people love listening to my programs and what I have in mind and what I have to say. So, but they are there. They can't help it but sit there, listen, comment, and watch Savea on his program. And I congratulate you. You can't deny that. And you better stay on it and watch and listen. Ena en vera plote vau talo falava malo se fomen via ya te olua la ve pasi mal supokako ya fa pena fo I mal to telo lato company pasil nei go pass ya fa pena fo il New Zealand pass or the Riches pass Eastern very ile mele or the Eastern Western ya le na ya mo so se fa pasi lava o le Green Pass, Yellow Pass, Black Pass o company pasi umana le we le terminate White Pass ya mo also pasi le fionga a ti luam vai vau esea ya mo le la tofu I vai ngai le tu sifo ya mo le Riches le la o mo tu ne Riches patalo fatu le usa to pai laina ya ia ma le latou foʻi aiga malo se fuamanuia e maise lo uso afaife out le suga e tavaʻe ia ma Reverend tavaʻe o le kalesia meotisi ina I fea apotani ia ma le faletua o le tuafina Susana ia ma le nofo alo ma le aigalii faatalofatu ia te ulua faatalofatu foʻi I le tamā malolo ia Esera ma le tinā malolo manumalo ia Elsepeta ia ma siolatu ainga le sunga Reverend Sean ia ma le faletua o le kalesia o le taiao a fua talofatu le tatou Polokalame e le paia mahavalunga o le sunga le faafegaiga ma le kalesia Ray Roberts talofatu alolo saifua manuia o vao en faafoʻi ia faapea foʻi ia paite o Erica Maoe ia ma le usa Jerica Motorway. Alo master. Teresa Kirifi Penu, talofa lava. Fa foi oilea talofai. O Malia I Tulua. Le Fauseu, talofatu, malolo sui fumunvia. La tatu wo. E a foi e tale tatou pese. Ona tatou foi mai lea. La tatou se nisi vaenga ta ua tele o le mea le tupu I Samoa ai une ngalo e tole tatou manu Samoa versus the Maori All Blacks today at Mount Smart Stadium, and it will be broadcast live on Radio Samoa at 4 p.m. O le tau le ticket la ye is full fit la lu su sene mo tangata totasi ai fitus full malima tan la mo le family package
e maua le ticket i le tickettech.co.nz. Awana ngalo ia te oe, i oe, pe ana o whai atu, toe lua la vaso. Toe lua la vaso tu toe ia ona sila lo lea, ma whaafofonga Samoa, i le aso ngafua, koe lua aso. E le tūlanga o le ai, o le whaatonunga, o le whaamsinonga māwalunga, e te tau e o na usu le whono usu o le pānemene o Samoa i te tonu o le fitu aso. Ia, a o lea la, le na utano e vatu na o se vaenga mumua le, a o lea la o tali maitu i le epa. E le ai se whono e usuia, leanga o lea, ua iai mafuanga nei, ua mimilo e tu i le epa, ia le ungo le whaamsinonga, whamai, leanga e le awai le au le malo, no fo mai mafau iai. O lona, oi la o whautuina le au le malo, o anu i fio mai, e whaile mea, e le ua whamele whaamsinonga. Lua, nau nei vaenga i e te whaafonga le mai ai, i ngā o saurole e makua pingi whale le, ia kule kelo isi vaenga, o le a toe a pili e tu le epa, ma le HIPP, le unga, o le whaamsinonga le na whaatino i le asongfua le na se pavantu nei. Tolu, whamai, e le mawhai o na usu se whono o le pānemene se i longa lava ua a toa ma au whai a toa lava i a sui e 5 tasi o i tumalo i le ulu wa i whono. E le mawhai inga whai a wha. Ai mana tua fo isa whai isi tau sanga o le valu sifuru whasolo toi le valu. E o na le pānemene la tau ia, as long as ua iai le whai numera e sui ai. Le whai ngā malo. Ia malato umia le whai numera mawalunga. Lona wha. E leo suia se whono, se i vangana ua umatangi o pālota. Ma pālota la iti ai tu malo. Ia toi foi le tali. Ua toi mi milo foi i ma whauinga se tu ila epa ma ta upulea. E whai a tangi o whamsinonga ma tangi whaasanga i tangi counter petitions a o lea ua maua le whainu mera mawalunga e le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi. E whau ai le malo fau. Ma whae e lo le tofi o le whongftalai, le sui whongftalai, le fionga le pānemia, ma le sui pānemia. Ia whatasi ai ma le vasenga o le ainga min star o le kampeneta. Ia, mai tau mai o le Samoa. Se o lakua mesa ui puki. O e whai mesa ko i puki. O mai ravrea kako ka alo ma kako. Kako eva e fo i lea mea. Nge yasu. Ia, alo mai. O wha fia nga sui fi loi lava. Ia, awa. Le wha nofo fi mali o. Oi. Mo autou malo alalo papa au i Amerika. Andrew Mua Ava. Io na whaangaloina Sa mo le penina O la upale o la ula tifa O e o te tiwai I le lalo langi atoa Sa mo le tua O la usa moa mai ana mua O watu mawala ava E si o mia e le samiti o ata Apia lo utaulanga Epa e mau matawhanga Le sauwha inga amatai Tau lele ala le tau tua mai O le ala i le pule O le tau tua ina o matai Papa Fale tua matausi O sa o au foi male au aluma
ua o iloa ua e musu ai e te le I tau mai I a te au la mana mea si tau mai ia mai mai sa upu e moni ea ua e ilo lo alofa na hifo manu ai a e mauna ole alofa e fai Gonna more to see If I go Fungala au Si o mi ai tunga mau E fai ngata Langona le lofa O ulai mata Be oni ti unga Mua ia ina mua, mua o, mua o, mua o. Masina ua fa'alau, ua na tau soa ele fetua. Fa'asolo ma fau a o sulungi au na tungaunga. Samoa na upele, o tele fa'angalo oe. O fea e te alui ai, ele lilo oe i la uva ai. Samoa Samoa ea, se I tau tuana, lo tai noa. Oi Samoa lava, o le penina, e
tifa o te tiwai I le matalasi o le lalolangi. Mitanga o Samoana ona motu e se fulu Samoa pele la ua tunu le mama inga atu kulanga nalo o la au lanu lau ava o auanga whaatau sala o peni nai o e ile nei vasa Samoa ea Samoa Tuana lo tainoa Oi Samoa lava o le penina e ula tifa o te tiwai I le matalasi o le lalolangi Samoa ea, Samoa ea, se I tau tuana no tainoa. Oi Samoa lava o le penina e ula tifa o te tiwai I le matalasi o le lalolangi. Oi Samoa lava o le penina e ula tifa o te tiwai I le matalasi o le lalolangi. Talo fale ai o se kamu tanto toe Yeah Ai se ana le tu ai se tasi Pongi sa mea uma Pongi sa mea uma ile masi asi Ai se Tua tamavana Lilo ile loto e eselo wanganga Ita e ua maumana tuatu
mata Whaamanga lo le tuina nau ua oi nei mata Yeah Ai se ana le tu ua ai se tasi Pongi sa mea uma Pongi sa mea uma I le masi asi Ai se ana le tu ua ai se tasi Pongi sa mea uma Pongi sa mea uma I le masi asi Ai se ana le tu ua ai se tasi Pongi sa mea uma Pongi sa mea uma I le masi asi Tangi ai ma le whaanoa noa Talu ai tala wha Samoa Tau ai fua o lou ingoa Wha apipi ia ui le tamaloa Pe ana o se mea wa mau tinoa Po o se moli mau ato atoa Ai lava se tutu e fia fai sina tala tala noa Ai lava se tutu e fia fai sina tala tala noa E moni e atala atangata Uai o lunga umaleleanga Ma I mau o le nei o langa Pe ana lea I o le tautala Ai se leanga sala Ina tongi ane I e saumaa Se I mua mua eu e se ole utu potoi lo mata Se I mua mua eu e se ole utu potoi lo mata Awe I tae ua whaatauala Talu o ele teine tau sala Ua ulangi a o e tangata O siali I fia ai 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 Hey Aotearoa, it's Henry Tefu here from Manu Samoa. Manu Samoa take on Tonga at Mount Smart Stadium in Auckland on Saturday, the 10th of July. Kick-off at 4:30 p.m. Ticket prices start from $17.20 and family packages from $75. This is a game that you cannot miss. We would love your support. Tickets on sale now at ticketek.co.nz. Service fees and conditions apply. See you there. Le manu Samoa ia my Lord fire fire. Le manu Samoa ia my Lord fire fire. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwa kolu amo.
Talofa Samoa, o le taalonga taua mo se avanoa I le ipu o le lolangi I le lua fe lua se fulu maletolu. Leo le afilo ai lau manu Samoa ma le au malosi tonga. Ioe, o le teimi tau o le nei e ave ai lau lango lango I le au o le atunuu. O lea taalonga o le awhaia I Mount Smart I au kilani I le asitona I se fulu o iulai I le afa o le whai I le afiafi. E se fulu fitu tala lua se fulu sene tau a mata o pepa uru fale I le taalonga. Ma o pepa uru fale mo a inga po family packages e a mata atu I le fitu se fulu malelima tala. A fia mai e lango lango le nei taalonga taua. O loo whaatauina pepa uru fale I le ticketek.co.nz e ia inga whaabitoa matutongi mo au au nanga. Kou da manu! Le tui fitia sauia ua e mapatia toe koleni le leilau au e mamafa le malu toe ki mai lau la au king tau whaau to anga e alo le vaa awale a tau sanga Samoa pati pati o au au ro mau penina e uina vai vai a e tau mawhai o lea ua sila mio le lalolangi atoa ua ave mai tala o le manu Samoa wa e fiu sapani whawheu au sashimi whai lava situa o le polo miniki kore a kimchi tau mata walaiti e se le kanga fu e se le lakapi Samoa pati pati o au au ro mau penina e uina vai vai a e tau mawhai o lea ua sila mio le lalolangi atoa ua ave mai tala o le
Samoa. Niu sila ua e laki I lau olo peleki Ana le ai le kokoneti E te le pai Tupu o la whaapetai Whaala e au mai A le ni ono sai Te pai le lumanai Samoa pati pati O au au ro mau penina E ui na vai vai A e tau mawhai O le au o sila mio Le lalolangi atoa Ua ave mai tala O le manu Samoa Fe sango fe pule ai Le ulupo au mai ai Europa wa vai O le manu e fe ai E fe e po ua pati pati Lau susunga mali e toa Tō whilau ma le malo Mo le tapua ina Samoa pati pati O au au ro mau pelina E uina vai vai A e tau mawhai O le au o sila mio Le lalolangi atoa Ua ave mai tala O le manu Samoa Ia, le na, malo, whaafatai le whaafonga tapua I Samoa le nei foi vaenga le tautua mo le whaafonga foi le tātou o tonu o Savea mo le Tanoa Ava le nei foi I Australia ke o whaala u le whaamaria ingo oe. E nai musika nana lumatu nei le ai masisi e whaalave lave I ai. No disturbance, no obstructions to lovely four straight beautiful music. Mai tama whanau o lea tunu e whanofo fi mali e foi oe malau tā whaonga malau e vanga le nei aso malau whaari I le malulu talo whatu le uso ia tofi lau Ted Stanley nisi lei matila tole foa mai Amerika ia whapena fo le teu tele lava o tauro pena pese whea ia whapea fo I Willie Wallace a tene far from mai Savea Kwa I o usiva lea, I lau whaalongolongo atu lea la vau ke se la ama usiva ia I all the way from Detroit, Michigan. Kia lau whai, le tō tele. Cecilia Eti o sio uso ia manu sua, whatalo whatu manu, ia whapea fo I Emi Swaniu o Tom Wiki, ia ma nei o tātou aingolo whaafonga mai Hawaii. Le uso ia, oi, ia te mai ta I o Angelina a Funa. Ia, whatalo whatu ia tūtou. Walter Lafitanga, whatalo whatu so malolo so I fumanuia. Ile nei fo I vaengo le tūtua mo oi. Ia, le pese le nā e whaamalo si au ia te oi le tālonga ana nei. A pe uma o tātou le tala malai. O na so oi le mo le tālonga tonga ma le olopeleki. O le tātono le tū lai wha, whaasolo tu le afo le tū lai wha. O le amatalon whaasalau I nātu ia le tele o tala o tālonga nā. Malaku sa o nei o le tautua le nā le radio sa bol na fo ia ia le tātou team o le vaenga o lau whaasalau I le lo I le malai I whewho I le tātou stadium na Mount Smart Stadium I nai o ne hanga ia a maualu a wanoa hanga I ai tapo ia le tātou au ai tūlangi T. Siller o Favor Utuone, whatalo whatu, Samantha Walesi, whatalo whatu I le uso ia funga one, funga ina, I le Cold Coast, malusa I fumaduia whaftai fo I le mafuta mai lau fionga mai ava, ia whatalo whatu le tātou polkalame, I le fionga le saoli ia tuala, taua tino taupa u, ia whapea fwelfaltua ia peka, ia masu tau ainga alii, ia me se foi le uso ia taupa u fetu lele le fionga ia sa la o le uso ia fata ma utu umalavalo masani o na nga ai ia ta fa foi masi le fionga le asoli le usoli
ia po le sa o le ifo i lona maunta. O le o toi tilo atu le mataupule i le au lea tātou, le au la kapi lea Samoa ua si e fo le ingo Samoa ia tunu u fio le lalulangi, ma le lalulangi atoa. I le tālonga le nei o le la kapi, ona o toi mana tu ai lea, o le fionga pole sunga fo i lauli Alan Gray, mana tua fo i Alan Gray, lauli Alan Gray, o le alo leo le tamaitai le tina matua, fai pisnisi i ya Aggie Gray, leona ia le Aggie Gray's Hotel, i nai vai singano ia pia. Mana tua o la le nei tamale i le telo tau sanga e le i tu malo ma fai langi le fo launga. O lona malosi ato na mai le pisnisi o lon tinama lo latu a inga le faltal malo, Aggie Gray's Hotel leo a whatawina nei le Sheraton Hotel, pa ua fai paanga ni ma le Sheraton Hotel, man tua o Sheraton Hotel le langi atoa. E tofu ale atu nuu male vaenga le hotel le nei e tuai. Ona o se company millionaire le larulangi atoa. O le melale sa fai le sunga lauli Alan Gray. E le ngata o stangata sa ta alo la kapi sa fai fo ima sa i fo i le au fili a o ta alo mai nao Alan Gray. Le ngata mai malisi a sa ta alo fo i le au apia. Yo, la na e pele tele i lauli Alan Gray. Ia le au o le afio anga o pia. Ia ma le latou vaa fo i fautasi sa alo i vaiaso i le telo tau sanga o tona i atu o le kionsina. Ia, o le masani la le sunga la auli, Alan Gray. O tupe Samoa mai sa fsosani le manu Samoa. O tupe Samoa mai le faltel malo fsosani le manu Samoa. O ainga te tele e whapena. O le masani fo i le to ina lea. O a umatau mawhai to toe o le hotel. Ia fiafi uma o aso e fitu o le vai aso. E uta uma i lunga o lana ta vale. O na alu leo le ta vale. A o iai tangata, iai ia meola. Wala tau whaatalia mai Alan Gray le awala. Fia se fulu tau sanga o whaile nei ngā ruenga le to ina. E watu e mata tua i luma o le whaleo Aggie Gray, sau mai lau le pulu, fo i le lau lau papa. O e nai whatali tali e ista i whau, e tumu, e nai whapetanga te, po la mea le inga kumu ka i whau i lalo i le mangkoru nga. Wha solo tuale i luma i nā le whalsawa pia, fo le la tu loa, awhelo i le tu tau ngavale le tamalingi. Alu lo wha sao i tua. E otu tangata matilo i le fiafi, pe mafu e se au na tumu wha ritu au ala lua i ale. Ia tai whau e taua i utai vai lima i le mea e nofo ai ia le sunga lauli Alan Gray o le tumutumu o vai lima al ngā luenga le nā le tau ina sa whai o a umauta o toi ngā mea ai e tutoe mai inga te tele e whai fo lele mo e no nofo le whalital malo e uta uma o na alu lo lea e tufa what a whai tu ala lua tu a whapena o tau mawha umai e tau mawha e ai maile e le mō tangata o leo tauta la lea e taua i utai vai lima ia o na o lola ia lea o vavai i tangata whiwhi lea me kumu i whapea ia maile le au wala po le kao le valu po lea e le aia po stangata sa vali le au wala e le aia e le mai e se maile ia stangata ale na le nofo ama whaatali tali. Wala tau loa le leile lanu o le piki aputele le na Alan Gray. Ia, e lanu mumu. Ia, o saule. Le o saule tufa. E whawhanga tua ia i nase ia tau iuta. Ina waola le teimi ua ngase ia Alan Gray. Na iloa e tai whau e ile mele tupu. Ile mele tupu ile afo ile po se lato wo fo ile ia na alu le solo te fau i o ile fatal malo i vai singano na alu le te fau fai le skulati la fa mole mole to el watu al ta vale mu le to ina uta fa tu le skulaki le mai aya o la ko me fai de me kala le ale mai se mali
Avsili atu po malanga ia lauli po ngase po le matu te fia o yasi. Ona fai atu le o le skulati. O le wa sau le va. Ma le whaalong. O lo o ngase ia alen. Ia na alu fo ila ia lea. Fesiri ima. Wha mole la. Po whea la o lo o whaatau. Tuli ai ia le ngase o la uli Alan Gray. Ia mai o le fo i oi. Mauta ngase fo i lea i. O te pua tamsese mea o le mitotua. Ia na alu uma i le leina. O le tala wha noa la. E na ua whaalongo ina le teitai o teifau ia mai e pia. O watu malo i Alan Gray. O lona winga. Ua motu il pau whalawa le manu Samoa. Motu o i ma le pau whalawa mai le uma i e whaatalitali Alan Gray e tau pe a manawa ngā ruenga. Malu watu le awala ma whaato ulu watu tau mafa i e sa tutoe. O taota ma mea whapena i tau mawhitanga e o lo nofo le whalitali malo. Ia na su e whoila ia le teifau. Po le a le aso e whai ai ia le. Toe sao ninga ma tulanga whapena o le whalalau singa o le toina. Ina ua i loa la le teifau. A utou sila i eisa mo se mea sili lena ma tau tia. Na tupu i le aso o le tupu malo o le sunga e la uli Alan Gray. E o le watu o lona sa ma momoli atu o lona pusa anga i le farsa e o wai te i fau. E whai tu wala lua uma te i fau e tau i vai lima. Se va inga ma tau tia le nao le sootanga o le tangata soifua sa alofa i meola. Mai loa alofa i meola. E le peo kako au kila o kako meo le whanga i maama meo la au ma meo mea malo o le la. O lai le aso o le momolinga o le sa i lona a inga. Ia le mera na tupu mai maupena iei se TV a o le TV tasi fo i ma lau vanga i e whiwhasa le lunga i sambo. Se o ange pu e whalei. A o le mera na tupu. Na matua i whaai tū ala lua uma i a teifau. E mulinga fo le tō telo tangata i le tō telo teifau. Na o le whaai tū ala lua lava, i a mawhetā ngisi ma ou fo i lele se i tau lava i uta. Ia, whatua, wa o tō se sila le whaaloa loa. Teifau i ana whai. A ma e wawa ai le whaalo. O le ou le na o i tai. Fa pele o foi le te faule bele o vat o passe a tout ta vale alen pe la fta nis ya wa tilo la i ngana a tangata ye fai mai lungo i le al tato Facebook ma o sila la i me na fai te fa mo tua ese il lato fa alo le na fai le Mambe ye tala noa mai, ma le lato ui o sa mana ye pe ana ui o whapena, na i lo le wha matala ma wha lele mai o upu le anga whapena, ai le manatu le mea na whaine, le o tangoi whai le tala lea, talo whai, i le mele e se senga mele mawhau whau, wala ua, tuso lato wha mawaenga lea, ma le lato wha whitai lea, ia lauli Alan Gray, i le telo tausanga. Sa lofa ai mawhawhanga i la tau i le awala. Ia le nā, whaaloalo nā le mero te i whau i le mero tangata. A o le tangata, o le makua le ai a masemi i ngā wai. Hei, hei! Fia na motu sia Le alo fai pua matia Tau ai le mafutanga Tau le petia talu ai talatangata Ai se awalai Lea e o le ponga
E tau ini mamale nei mafutanga Tau mai ai se tase O ali umba e au fetu ole vaki Nei e nunu popea Ita ni tau valea Mosu e nei pulu pulu ni ui se aso Asale fai vale asale masala Te inui ai so o se mea Aole fu aole alo fai alia lia pea Tina pe o ona Ai o te talia pea Fia motu sia Le alo fai ua pua pua hatia Talu ai le mafutanga Tau le petia talu ai tatanata Ai se awalai Lea e ole pomai Ulu e watau vale ai nei whaia Pe ai ue a i whea Pe tau e a i manu Pe tau i ni mawale nei mafutana Ta umai ai se tasi O ali uma e au fetu ole mani Nei nuru popea Ita nei tau valea Musu e nei pulu pulu ni ui se aso Asale fai vale asale masala Te inui ai so se mea Aole fu aole alo fai alia ia mea Tina me o ona Ai o te talia pea Ja, le nā le tautua mo oe le siufonga o Samoa, le radio Samoa, lima i vatolu a moe au kilani whaafianga sui fi loi, ja, ma pesipesenga fo le nā a le a fionga a Savea a la pati, ja, ma le whaletua, ja, wa whai ilangi i le wholaunga fo i le nā ta mali, ja, le maua tala o lo soifua pea le tina ja malia, ja, ma le whanau, ja, e re mwhaiona whangaloina nā musika, e mana tua ai le tō telo i tātou ia le teimi sa tātou wola ai ia masoifua e Samoa. Whatalo whatu le uso ia Samoa tū manu vau, alon soifua manu ia masalo wa lalam papa au i Amerika, ia whapea fo ia le uso, ia Filippo Pinazzi Bernard Paul Williams, ia ma le ainga Tess M. Wong, talo whatu le tina ia Sela Lam Cam, ia ma le tamaitai fo i ia tina i nai Flagstaff i Massey i West Auckland ia ma siu tau ainga fo i pēr whai o lo whaafonga mai ia ai le ngata i lea whatalofa ma le whaaloalo fo i le tuawhine a te leofa ia ma siu lātou ainga i nai te motu i mangele le tuawhine fo i a Kalala i Winthorpe i mangele ma lolo so i fo manuia whatalo whatu le tātou porkalame i a te utou ia ma le nei fo i a uri o le aso tonai ma le tātou porkalame le Tanoa Ava ma Savea pesta ia ale utou sila mai e nai fa silanga le lo te vava e tu nei o
O le whasisilanga le nei mai le whono fau matai Samoa. E au kilani nei. O le whasisilanga le tātou whono au kilani. Ea. O le alo atu fo o le tātou manu Samoa i lana tālonga i le so. Ua mo miai o na tātou whasilwhai. I le maunta o le lana whai na po. I sa au i atu le whono le ana po. O le whamoe atoa. Tō tele matai Samoa i tono le tātou ai tele i au kilani nei. Ia, afi moso u avanosa. Umna watu leo telefoni fo le tātou te sota i ai. Ia, ona o le whamoe ina ia lango sua le tātou au. Ia, mawhapena fo i ona sa ili voice tātou mea lofa i momoli le tātou au le manu Samoa. Tō tele la ua iei le lo i le malai le taimile dei le Mount Smart Stadium. Ia, ua ofu ale ofu lana moana. Ia, ma vai masau fua fo i lea le manu Samoa te almo ui o. Ia, o... Whamele maa vai ngai fonga ale whepo ia lea tungi ai. Ia, pungi saa o mata e malama lama lau vai. Manuia lo al whaiva le manu Samoa i le auli o le so. Aftai o lo se dia le teitei whono o la lau fui mono. Pea fwoi sui teitei whono i am tamua lapa le atio. Pea fwoi mbali whailau tusi alo fipo lua manu vai. Ia, e maise le teu o loa. Banga nā, tusangi ali i ne mia male komiti whoi. O le whasisilanga le nei. Ia, e li toi au talaina le whaua mānei e lau sila mai. O le tātou whangu, mō le wha mālosia o lou tino, ma lou soifua mānoloina. Pui mai oi le tele o wha mai, ia mise al furu ingi, mai kaimi, le vai o le ola, ua wha fonga i ai sa mō le o taunu i lau whanua me ele o New Zealand nei. Ia ma le tātou vai a voka. Ni, whama, se wheri reo vai a voka ni. Ia le nā tōnu lava. Tasilisi au ngā leu olonge, e au ngā kile le au palau vali. Vai lau tala sao le, wa leu te leu vavai tu de you tō fōringa, wa tau te o mai i meo ata foi lea, meo fake pages, fake photos, ma mea whapena. Le lau whea tu e tu oe. Le tala sa whai i le aonga whaasalau. E te longo fie lava, mana tua e tala norma i tua le microphone, e le vava aintanga te i ate oe. E te loa le tangata e le leo na fōringa, e mafua mai, to e mata ata mawhiwhia, e mafua i lau leo, ma upu e whai. You can actually tell, in the broadcasting school, you can actually see the person. A mana tua e le indi TV le na vai tau. E te loa le lea le tangata, e o lae ata, ma whapena fōi o na smile, I lana tala noa ma lana tala. A le winga la upu. Le winga ia upu. E te lo fo i a fōlingo le tangata. I ana upu. A au leanga upu. E le tau matea. E au leanga fo i o fōlinga. Upu sa sa upu na. E le se lava. A au leanga upu. E au leanga fo i lo tu ai ngā tangata ma fōlinga wha le tangata i ai. Au le anga foi malo ma fo fa. Wa mana tu foi le upu e sau, tau le fatu fa le o le upu le ngutu. Ia le na. Ia au te loa e matua o ngā le ia le vai le o le vai avoka, ma le vai o le ano. E fa au le ai i au fōringa, fa au le i mau upu. Ia le o le au ngana le vai. Mō le sila pia le tunu, au ngā i le fatu, au ngā i le sela, whaalele ai i a vaenga o tō tonga le tino o whaale tonu e pe o whatu ngā o ma whatu maa. Ia male meo le ngase o le maiate. Ia po le damaged liver and kidneys. Ia whapena fo i le ngase o le suka. Ma le ngase o le ngungu. Ngase o le ngungu. Ia o le ti ngā tele o so ongo po ngā iwi o le tino. O vai malima. Ia, le telefoni e mwhaiona mawai. Ia, e te text la le telefoni, olo o tasi lua iwa whawhitu, iwa lua fitu, la au Savea, le mwhaiona sosoni atu e kiliva atu lau vai i ate. Oe, a whai e te nofo lata i nofuanga nei e peo o Tara,
ona e afe le fionga i le saoli a tuala ta watino tau pa uma peka i le tuatu si sfulma le tolu Lappington Road. Sfulma le tolu Lappington Road, Lappington. Lappington Road, ina i Otara. A fo i la e te nofo i se meo manurewa, wei mouth, papakura, papakoe, pukikoe, maisi no whangana. Ona e wa afe ane lea, i le numera, luas fulma le lua. Luas fulma le lua, se toi mawhau, o le no whangana nai tua tonu lavo Glendon, luas fulma le lua Templeton Place. Luas fulma le lua Templeton Place. A o i fo i Otara, fulma le tolu, Lappington. Luas fulma le lua na Templeton Place, te anga iai, alo iai, i ala tua fine a Maria Olive, ma le uso iai o sia fa pe foli to mai tai o Sawanga. Mareta Sawanga, ia ma le tina matua tausi, ia mwhaiua mai ila o vai ina. Ia, ngala au le telefoni, ia po o le text for le telefoni, o lua tasi lua i wawha, fitu iwa lua fitu, o lua tasi lua i wawha, fitu iwa lua fitu, ta hua le tausia le lei, o louso i fua maloro ina. Ia, maidu sa vai e wha momosi le lei o fōringa ma wha au le lei oe, ma wha au le lei o upu. Ia le na, tau tua le nambo o le siu fongo sa, mo le radio sa, mo su lima i vitolu a moi o kilani. O le si la vaenga ta ua te le wa, o le ua mo le tu le i saute. O i le tu i sifo, le tu sifo e te anga i le fale lea, ua whaingo ina nei. O le Alisa's Pacific, Alisa's Pacific Fashion, wa si la mai ofu i o te ofu ai nei. Ua wha au le lei atili e au. Awa o le fale susu i le na, ma le fale ofu le na, o le matua special, e otu tangata, o tuli tasi ni tangata, le uso e wha sauma le tua fine e wha nimo. Su e i o lātou la e mo vaenga, ia mo sauninga ese, whapiponga, o meo maliu, o meo aso whanau, o tā whaonga mai vanga ma mea te tele e whaia le atano. Ia, o tō se sila mai. E moli mau i le la e mo o tō le tu pao tane ma ta maloloa. Ia whapena fo i la e o le tu pao tina mo ta mai tai. Tasi pa tolu whalua, Great North Road, tasi ale fale ofu i nai Henderson, na lo tilo lava i tio ata, i taftafa tolu lava, o le mefo e kamo mo e isolfongu, le TAP, o i nala, taftafa tonu o le TAP, le mafo i nai misina, le kilo kwa, o i la le, fa au le me, ilo kamo le o Savea i, ia le na tonu lava, ia le na, e whakawhai o eke viri me o le whaikako por kalama e viri text mai. E mau ai fo i nā malau vai o le ola. Male vai o le avoka. E au i ngase ese o le tino. Mai se lava i to tonu o tō tonga onga o le tino. Ina ia malu puipuia. Mai le tele o wha mai. Alo pepesi. Mau a whapena ona a fiai. Ia le telo le tātou tulu. Oka le mau. O le whalu o le whalu mangesu, o le whangu. Ua rei ronga sko i ngā ngasa. Ngā sko i sau i marako viki la kou ia. Ua makua i ne au ngā la. Ia, pai sau vai. O lua tasi, lua i wawha, fitu iwa lua fitu. O i le Pacific Fashion, o le Alisa's Pacific Fashion i Out West. I le taulanga whatau i Henderson. Ia ma sei halu fu ia whaasau ma le tua whine a whanimo ma le tamaitai o Alisa ma le au whainga luenga vai ma mako whaalongo whai mairi e luaka la e discount pa o e paso i loko ofki maua malau vai le ere whape e maua fura o vai le e kongi le ofko kongi ma le vai ngoilo ia le na o le ua afa tonu lava le tu lai tonu malo fa teisa mo le fa fonga mai fo ile ne vai ngol tu tua aso atai au fa ilonga ina o le tuto tasi o le malo America le fie se lau tau sanga o tona ia to the 4th of July
Tai fo I pa solo ia. Meo whanga pepa ma meo whapapa I Amerika. Whai longa ai. Ia lo lātou fo I tūto tasi. America's celebrating the 4th of July and the 4th and their celebration of independence of the United States mai le tele o tausanga. Ia o whikaui ma malo perkangia. Wa vai le malo si kele le malo perkangia na kuia. Ia le na. Ole ia fa malo tu foi ia la tu mo sa mo lo la papa au I to tonu le malo telo America sources tete happy 4th of July and happy America's independence celebration tomorrow. As salo I ka ko as ko nga ia America ia I for America. Na ole a o tātou tālia la le toi lua aso o loa I le onga le I unga le whamsinonga le na whai nei e te tau na usu le whono Samoa I le fitu aso. O se matua I vaenga e siri o na tāua I le whatali tali le atunu. A o leo wa manino nei. E matua a I tui lava. Ia tui la epa I le unga le whamsinonga. Leo a maila na tali maana malama. Lea whamai. O tae o yo le aso nga fua. E le usu se fono. Ai o le atoe a pili ele pale mia. Ma le HIPP. Ma le loia sili. Le fai unga le na fai. E te tau o na usu le fono le aso nga fua. O le mea monia. Le o luas fulma le ono ia sui. Luas fulma le ono sui o le fast. Luas fulma le lua sui o le HIPP. La le mea o le toi whaatino ele tu la fono sa iai. Mai ei pea. Ile afe iwi se lau valu sfulu. Se yo ile afe iwi se lau valu. Na whai a whaamisinonga la tau ia. Ai whaatau tō lava le malo. Ua lava no fo le mauta. E mwhai e o na whaatino. Io, fai ina whaatino ma whau le malo fau. Ia, le la o toi alofanga nei. Ia, ma ua mimilo ai lava whapea. A wafo I, ma sila fia le lei e tu le epa. Luas fulu ono, ma le luas fulu lua. O le teimi e se e tono le mauta e whaatino, le melea. Le toi pale mia loa. Pe toi te tai whaawau o le atunu o le teimi le nei. Ua whaatau no uina le fina ngalo o Samoa. A tō se si mea sao lava. O le unga le whainga pānota le nei ma whaamsinonga lo tūlai mai. It's tuila epa now versus e whaasanga tau I le fina ngalo ma le tō wha ma le whautanga a tangata Samoa uma. E tau wala mai inu foa e luas fulma le ono o le pāle mene ua whiriwhiria. Ioi. Ile to ia ni stangata o whaasanga ua whaasanga tau tu le epa. Ile whanonga ma le finangalo ma le tō wha ua tanga loa lima tusi iai ia Samoa. O lo whaawinga ina le nao le mea. Tō tasi ia. Ma le tō wha na momoli ma Yesu e luas fuma le ono. Tau te leo ni pasene. We are not. Ioi. Nā wakako o le au wha inga onu fua. Luas fuma le ono. Luas fulma lima, pa o le si, luas fulma le fa, toi pa o ma le si to lua le HIPP, manino le whainu mera, ua luas fulma le ono, I le luas fulma lo, ma le lua, la me o le oi lo e whainu mera. Tato o e whai loa, ma le pale mene, awa le la ua whasang tau lo la tula epa, ele na o le afionga I le sawhapito, ma le pale mia filifilia tōwhia, le na o na whaatalitali, e whaa, tautoina, malo ia. Awa, tusa lava po le ale, tu ai ngā whai unga wo o ne iai, le wha soli tu la fono le wha tautonga sa wha tino I lalo le whale ie. Na mafua le mea le na, ina ia wha amalia ina le vaenga le masfulma le lua, o le vaenga o le wha vai o le malo. Ion. E fwoi lama lo talitonunga. Wa le wa mai nei.
O le vaenga lea e sido na tau e le whaafonga mai a lea tunu. Te le po auto uba lava lo langlangoina i tu le epa ma sui sfono o le afo i o la tau ia na sao mai e lua sfuru ma le lua o afo i sui fai pule. O lauto lava ia te tau le na whaal tangata sui fuam lana ia i le tūlanga o upu whai o malo. E o lava fo i sui te tō tasi o le atunu u a toa o Samoa lo lato langlangoina le nā whainga pānota o le nā pati whaupu whai. O le hau tau fo i le nā tali tonunga malo tau fo i a ai a tau. Ai molo tau sila fia. Ua vai, de la whai tau atua. O le sunga ia Duncan Garner is a very well-known TV3 presenter and talk host. Ilana por kalamele na whai nei le vai aso lea. Oana ia whautua nai le palemia ma le malo Samoa ina ia pui lo latou saolotonga, pui foi lo latou whamaoni i tūlanga o le vaingo se malo. Ina ia ona i whaatuatua ina ia pūlenga malo pe ina iei Samoa i le teimile nei. Ma le mea le tau o le political power corrupt in Samoa. Ia, ai mai sao ia le tala le li whasalalausi dia. Duncan Garner talks about political power corrupt in Samoa, and especially with Tula Epa struggling to accept defeat and that he lost the election. Yeah, now no whaaleo atu o se manatu, ma se vainga, o le analysis le nā, ma le suenga, a leisi fo i tangata tu stala sinia i leo se Samoa, a o se tangata ua loa i le nei ngāru. Lea la wa avea i nei, ma case study, o le ua pe i fo i lele o se case whaamsinonga e mwhai matau la i eile vai. It's Tula Epa versus the people of Samoa. Tula Epa versus the people of Samoa. Na filifilia ma tu silima Samoa ina fo e luas fumaleo no i tu malo whapalota. E limas fumaltas. E o mai, e whau, masui, ma whaatu le malo fau. O feo numera nesau. Lusu lima, pa lusu rono, lusu lima, lusu rono, lusu fa, lusu rono, lusu tolu, lusu rono, ile luas fulma le lua, ile teimi le nei. Ona tātou toi fo i lola lea i le 10% o te maitai. Se 10% o te maitai. O le vaenga whawha tasi ana, ele i lotea la le mata upulea. Ale ua lote mo le lumanai. A wao le tele, ua peo no whaatulu fasiri rason tele. E ini mea o ngā ua tātou wa wina mai nei mea talu na whatoso ai whapautolo loi i le mata upule nei. O le ngasi o malo. O le tali i oe. O le tali o le yes. O a le sona. Ua whiala i Samoa. Ua malama i Samoa. Ua popula mato Samoa. Ua whai tau Samoa le tulafono. Ua sila Samoa le tulafono. Wa avea ma awala of sota inga ma talanoanga e autu i ei talanoanga. Ua sa ili Samoa o whele mele to oto le whawai. O le ale vai nga fias fulma le fia leo le mele. A mai le mese i kako whaikau. Wa o ngā whamsinonga. Wa ui nai le atunu. Ma ua whautua i nai le atunu. Ma lapata ia le atunu. Aua tātou te toe whai mea pong sa. Aua tātou te toe whai mea pongi sa, ma lima te ina i tātou whaato mea te tai e tau mate mate. Nā whakawha mai ia o la, whakawha mai. O tō whaafonga ia i tala. Whamai talo na tūlai mai, lea whaenga whauputwa. Ai e sisi whaenga na tūlai mai, mua atu. Wa lewa na oti tau sanga le nā. Na o le fast food tau sanga le na tūlai mai nei, e le whaenga le nei. Na paua leo le pati whai, nei loa e tangata leo lo se ei nei tono le malo. Ese mai i o tātu au ngā te mā. Mātutu atu o le leo o tai fitu, sefuru, tai valu, sefuru, tai iwa, sefuru, tau sanga. Nā le tasi ale vaenga whai. Sa ave uma ele whātua tuanga. Aina mā fua i se au na tala lau tasi.
o nisi lava sa iai tutonu ma ua sila tutoa ma vava ai. Ua leo ngatasi le futia ma le umele, ua leo ngatasi ma le whaavaya sa ta oto iai. Ma o le ala fo le na langa ai fina ngalo tangata lau tele. Na suia ai o la tulangona ma toi tilo tilo, ma toi tilo tilo, ma toi lau li liu, ma whaapea i lua. Ile ai la, e sa o le mele tangi i tangata. E sa o le mea ua tangi ai ia le tunu. Nā lai o na savali ese. Ia le na. O le whaamsinonga lo tūlai mai nei, ile ai anis tuila epa versus po tuila epa whaasanga tau ia Samoa. Ile luos fruma le ono foa ole atu nuu atoa ua tusi lima ina ia mawhai. Ona whaatino sisi whainga malo. O la uwa ai whaala tangata whaatustala, le wa ainga tangata whaasalalau sinia, ma le wa ainga le whaal tula fono i le taimi na o uina le tula fono, ma whaitau le tula fono. Ia, ona tātou o maila ia lea, o le whaiunga lala ua whainei, the HRPP will appeal the decision that there will be no convening of Parliament on Monday. It otolele. O tau whaafonga foi la. Lea ua matua i sa o lava la utala na whai i le lava yaso. Ma ufanya tuai talo sia ia se ia lau valo ma lau vava aile mea. Aile ai. O lea wasa iri i whaia se tautunga. La toi mi milo mai fo i leisi tong fiti e whaatino ai leisi tong fiti. Ia. Tātou o mai leisi vaenga tā mua lava le nā o le mea o le power corrupt. Power corrupt o le mwhai o so se vaenga lava ma so se aikia ma so se tonga fiti na ia tau ma whai pēa e tau fiofi mau le malosi ma le power ma le mana i le ma. O le mawhai i ona wha mamulu e se atu. Le mawhai. Le iele upu leo o ta ua mai tono o le deliberate. It was a deliberate act to disregard the decision of the courts. Le winga le upu na deliberate. Fai le tong fiti ma awala male mautinoa. Male malama le lei ilona taunu unga. Ina ia faa lave. Faa lave. Ile unga le whaamsinonga, ile mea tau na whai, mausu lo le whono, while mausa mo, olo mai ila il vaenga lea. Wha mai ia le whionga le ngafutasi, Dylan Safo, ilana analysis o se li ia ilo na whai longa maulunga fo ile University, Harvard University, ia whapena fo ile au kilani, University, au kilani. E wina au maile unga le whaamsinonga i le vasun se i mwai atu nei, i la songa fua, e whaale pāle ni, ma le ato toa, imbalance and incomplete. Ina ia matua la lau mai ai ma wha manino ia le tūlanga e o iai ia tangata nei. Le la tau te ma le mauti noa ina ia awa na iusuia se fono le panmene. E a fi ai le loia siri o le malo, o le sui o le fono, o le whailautusi o le fono, o le pale mia. Ia whapena fo'i male sa ave ma whongwhitalai atu le foa. Whaatasi ai, ma le ao le malo. Peita iani o le ao le malo, e le ise malo si anga le whaamsinonga, e ma whai ona la tau whaia, se whaai unga i ate ia ma mōlianga, whaasanga i ate ia. I laro stu la fono fa penei. O le ala fo i la le na. Le ala ua matua i alo mai e le sunga tula epa. E tui tua, a e tu lei mai fa penei le fionga le tama a inga i luma. E fai ma fa tau moa i luma. Ma li e mai le a inga tau ana malatu tama ma malu fo i le falfitu o le atanga loa mal tangata le vavau fa pea fo i le tula o sa longo ma upu ia to e fala tai fa sa valu mo la nga fa sa valu io pio le nganga le na o le lofa ma mo le lotu na no fa ma tu le mai ia
le tama ainga. E le lava se upu. Tūlei mai. O le a e la le mea le awhai. A wale tali tonunga le nā. O le o iai. Whai mai. O tule epa le whai leu tusi le whono le whonga whatalai tuai ma le a fionga le loia sili le malo. Wa tatau ona ave se fautuanga i le au le malo ina ia usuia le whono i tono le fitu aso ma ia whaatino le whaatautonga ma le swinga ma lie ole whainga malo fau i le file mu. O vaenga la ia le oto mai i le tala lea. O mauti noa pea le te o tule epa i whai unga o le whaamsinonga mawalunga. Deliberate obstruction and disregard for the court decision, the Supreme Court's decision. Wa whailo ai lona musua tu ua lana forma le tofi paramia. A deliberate action to leave Parliament and the seat of the Prime Minister. It is a reflection of his disrespect of the court's decision and the mockery of the Supreme Court's findings. Watangia I lona le whaaloalo, mana upu tau whai I le unga o le whaamsinonga mawalunga o le lau ele a Samoa. The Court of Appeal na. Whamaila. It now stands that the head of states must do the right thing and call parliament to convene. If his heart is with the Samoan people in a peaceful manner. Oka se powerful o nā upu wa mai pe au wha Samoina. Mawalanga te tau ai nei o na whaia le au le malo le mea te tau ma le mea mi o tonu o se mea sa o lea e tusa ma le whai unga le tula whono ma talo ai le whono pe a whai e ai lona lofa mo Samoa ia file mu. Ia whatu mawina upu nai lo mafau fau I le aso le nei. Samoa, upu sa sao iu te whai atu le Tanoa Ava, ele ma se pio, ma se alo ai mele. Ia whatu mawina upu nai lo mafau fau I le so. Nio, a ele mafau fau I, kango I kiai. A ia e mafau fau le iai I upu na. Wala ngā tawai o na whaia le au le malo, le mea sao ma le ami o tonu. Ina ia talo ina le whono. E usui ai le whono le palemene, pe a whaia lofa ia Samoa, ma ia file mu Samoa. Sawi tua loa ma le mela lea. A whaia le usui le whono. O le atoe asi loa le whaamisnonga ma le tula whono ele mata upu o whaingoina the doctrine of necessity. Lea na whaongaina I le aso le tautonga I lalo le whale ie. Ale fast. Malo ia loa le tautonga le nai lalo le whale ie. Ia outou wawa aile I. Outou silsila ia. Malo ia loa le vaenga le na. Ai lea la o tatia nei la I. O lea la kako ue whaile pili leo o longo me tule po la whaile. Le se fonga usuia. Ai whaile pili le I le aso. I le aso. O mana whaile le pili. O le mea whaile tau na whaile fast. Whaila mai ma se lato a pili. Ioe. Mea moni ale tau na whaile fo le fast lato ia. Fono. A le usuia le fono. Whaia le pili ale HIPP al malparamia mal loyo sili. Tau foi na whaila mai se pili ale fast. E whaasino tonu lava. I le vaenga o le whai unga o le whaamsinonga. Le wa mai ai. O le mele le na tupu I le aso lea. I le whaonga ina o le doctrine of necessity na tango au I ai.
ina ia mawhai ona whaatinuina le. Awa ana le whai ana whaatautonga le i le aso lusu mai wha ombe. O lona winga, wasa lalo atoa ai ma le wha vai o le article 5 ma le lua sa te tau e na talo le fono ina ua mai a le fast ma le 5 aso. A e maua e follow le mai le mele o te whatuai. E maua wailu malamula manga te le fo ili na vaenga. O lona winga la ua wha pa leri le le il whamsinonga. Although imbalanced but incomplete, but kusa o le ua call ua kusa, it's a juice call. Ya, le le. Ya, le na. Nai vaenga nai tau o na wha manino. Ya, ma wha malama le le i lo tātou tunu. O mai leo la whamtalanga la i le sui la lea ua leo toi whao nai na wa leo malolo nei ma lafo i le tofi e le toi tau wafo i le fionga ia le ota tima le vai ma nei le nafa i unga ua whaia malona a nganga mama lea la walu ese ua toi nei ia sui e wha o le mea la e tula i mai nei tupu le wha la vila tupu le mea awa o lea lai mawalunga mai palota le fionga ato mata le ota nora ato mata mai o le anoa maa. O i o le a maua e loa ma le isi sui wha popo ota mai tai o le itu a le fast. Le ala la le na. Ana ma tatu tala noa i le stofi meo i sumu fitolofi fo i le o i le pōlunga. E o mai nofo i taftafo tula e pa i le ao. Ai o lo le pōtulo. Filelei ma fitolofi i sumu iuta i le mauta Samoa. Sui fai pule. E o le fia feola. Tali mai i le fionga i le sawa apito a fia me. Le ai masana me faya i tangata nei. O le lātou tālu sanga lai au mai nei ave tua nisi o tangi a le fast. I isi o i tu malo. A le uo lole i tu malo. O lana tali le ai. Le ai se mea whapena. O le atatia whaawau tangi. A watasi la le ua to whanei sui o te maitai le ua tutoe. E sao mai lo le sui le nā o le anoa maa. Tupu le whalawilawe. O le ato ali mai lo i sui o te maitai. I le sui o le anoa maa. O le sui fo i o le fast. Tātou toi fo i lai le whai unga na whaia e le ota tima. A le avai tima se tā. Wa wawa i atu i le fionga i le ota. E mo i le i whaamtala ina mai lunga le. La lavo umana tiu le vānu nofo. To mainga ma le whalwhao le tapua inga. I le tumalo fa le alupu. O le a whaase e tuangalu. La fwa i le tofi whaipule. E toi whaile whai ngā pālota. Ai le toi alu ia i le pālota. O a mafuanga. Yo mafuanga nei o masalonga. Asa le whaiva ele asa le masalo. Ono o ia o sta maitai lo ia whauwina. Mai e sila atu. Ne i onga onga. Ne i te i onga onga. Ni morianga whaasanga i a te ia. O whainga whaasoli tu la fono. Po ni whainga fo i wha la tua ma wha tō sina. I le taimi o le palota. Ona tū oi le i le lau mea vale. Awa a whai e wha maronia. Nei soli tu la fono. E le ngata ina pa ilo na tofi whai pule. Ai o le a wha ngā ina fo i le societe lo ia le Law Society of Samoa. Mōri anga wha soli tu la fono le nā. E lo i tau ina ai. Lona anga waa. Malona tusi wha maronia. E wha atangai. Malona leisene e wha atangai. Ona ngā lua o se lo ia. Ona e moi fo leo le ata. O le analysis leo le mea. Whaafonga lei. E moi fo leo le ata. O tau mawhai o e pui le na fo le tu malo le tofi whaipule. A e pa uai. A e ngalo ia te ia. Le pui o lona na foa o lona karia. Ma lona o langa atoa. O lona tofi lo ia. O lona ola le na. Ma le lumana i le na o lona ainga. O lona wingala. A pa u mai o le tofi whaipule, toi pa u i soli ngā tula fono. I lona tofinga whaalo ia, mai le sosialo ia o Samoa. Ua le aise lumana. Ua mai mau a tole 5 tausanga. Na o ai i whaelonga nei, o poto mato mai ma ngā waa whaabitoa e le lau maua. Oti mai i le tofi o le paramene, toi oti i le tofi
loia. Ia o se tūlanga sili le nā o na whaingata. Tutusa le lei le tūlanga le nā ma le mea lena o le nei atu i sāra. Tasi pātea ma le tofi o sānganga le wha. Io ina ia wha ma māmorianga fo i tua. Toi whailwhainga palota. Ma o le mea fo i le tasi e tupu i le na foa o le i tu malo ano a maa. Awa o lo iai morianga whaasanga i ala wofo whono toe mai le tamai tai lea sa la tau wā. Ia to mata leota Nora to mata. A pa u wailai i whono toe i morianga i whaasanga i a te ia i solit ngā tula whono i teimio panota. O le a whapena fo i ona pa uoi i lona tofinga ma le puipuinga o lona anga vaa ma lona tofi whaalo ia. I o le mea lai tauna whai, wha maa vai lona le tofi o le whaipule, a wā ngā o le 5 kausanga, o le tofi tu wha solo, o le atunu o tu wha solo. Io, sau ngi koe waku lisi 5 kausanga, koe waku lisi 5 kausanga, a lo tofi lo ia ma lo le sene, you're practicing license as a lawyer, it's forever. E wha vau, o lau a mea tō tino, e tau si elau ainga ma lau business, ma lau company, e wha vau le stofi tu wha solo se ainga. E tū mau pēr. O whea lau mea ia siri. O whea. O le tofi o le whaipule, po o le pui o lau tofi, o se lo ia e wha wau e pēr o na whai lau practice, ma e tau tua, ma tutongi oi ma mau au tupe, e alua i lava tau sanga se i o na eli taia. Ia na la ua poto le mate. Poto fo ile to fama le whaautanga whiliwa iai vaenga ia. Pui lo tofi. Your independent right as a lawyer, of special knowledge, of special privilege, and your license, your practicing license to serve. Because it's your company. It's your bread and butter. It's your life. It's your family. Ia le na, vavai foi o le tātou whasua fo le nei aso, ia au tātou tā pena loa, ia awale whapu moi o le whasalawina o tātou tala, e tā longa, male tā longa ale manu Samoa i le so. Ia, Samoa, le whaafonga mai. Ia le tawalunga i fo ile nā o la ngā wenga le nei aso. Ono leo le a whaasalawina tu sao mai a tātou tala. Ia ma le tātou talonga o lo whaatino i le so. Manu Samoa versus the Māori All Blacks. Ia whapena fo le talonga a tonga ma le olpeleki le so. Manuia le aua a le atunu. Manuia fo i le whaafonga mai Samoa. Ia tātou whenua i le vas fo lau toa ono sa vepes tā. We are tele lava le dei as to dai mal fai unga le vai aso ai maise le sapati le aso tai au tato whenua i le vas fau. God bless. Rofa mo oi. Anga o ole whaawhianga ina I le susunga si ueba male pale tua Pale tua matausi ole whantua lea Sa oa a matama ita I pe amalo tia o whanua A ole tautua I le pule O ole whaamo ema Le au manga Tama ole lilo mai ava Vande ina Tai fale, tai te po ole whaana e
lona li titai E alo ane aloha Sina I amole tangu mawhitanga E ai lava se popole ina ne I e mole manapa Aola ne e nisini Molo moli wina Vai te lau savali I leo leo tua ili ole sa Ia e unu fale I se mauta Mota ua ina Si I le vi inga ona ole tau singa le atua Fale tua matau si Ole pautua lena Sa oa matama ita I pe amalo tia o fanua Ole tau tua I le kule O ole pa amae moenga Le aumanga Tama ole lilo mai ava